Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isupay kunamlan asino nakapimpintas ngam nakangisit may. Uwan nga rod tunggal lumabas dito'y balay dayi Maria, nakadigos. Kunamlan no ada na patag-apag nana. Ada siguro manan lalaki na iso akasta. Ay na! Ada kay man dito yung agmarmarites ngay malaldawan. Ha? Si kamat kumare, makapakigtot kamat. Kat pudno mo ti bagbagak. San ka ni? Nangrurong ka ni Mariton niya. Imbis nga ada ka mat ijabala yung loto iti makan asang petan nila kay mo. Ada ka dito yung makimarmarites. Ay, unay consistent. Ay na, true mo ti bagbagak. Inton kwan day taman kinasadot mo nga agluton ti pagapapaan nyo. Panawan ka man lang. Anya, awan pa'y naluto ang makan. Mabisbisi na kon. Ay, Anya, tinararamid mo ay tasan ka pa nagluto. Nabambanog da tao, naggapo iji bangkag. Sumangpetak awan pa'y makan. Di mabisin, agluto. Anya. Imbag ko mga rod, no, ada na imas amay luto. Awan mat. Unay ka matentun niya. Di ka man lanapan nagalamat iti oray talbos lati kamuti di taro bayan. Agsapa, aldaw, malam, talbos. Ay, makauma, karding, makauma. Ay, apo ay atigas to abiyag. Agsukatak ko mga awam mo nalaba na pagsukatak. Anya ka matentun niya. Masadutak nga aglaba. Nay, inton ano nga roti pa naglabam ngay. Nada ko mama washing machine ta di ura inaldawak nga aglaba. Urayag, adan to. Kat, sakto nga rod mat aglaba ano adan to washing machine agatangam. Anya! Makapakigtok ka mo to niya. Ay, kunaklakit din, no, imalaldawan nga dalalya. Ay, no. Anya? Anya, matanday takawas mo. Kasla kawas tinaganak iti sa nga dosena. Kasla day tayo awan pagsukatamait. Sa bagay, sadot ka mga aglaba. Ay, di nakman bibiangan si kakarding. Di ka lang arudan bibiangan. Ay, nakasanumot nga main. Kasta lang arudan ti kawas mo. Nagangot pa'y tapayod mo. Apay, di ka mabay ni ti karuba. Naimbag man tamaan anusan da kadag iti tao akasarsina. Sardangan nak kunak! Ay, Ang ako. mga nudyak makapagtipala niya pa'y timaramid kukin ka. Nay, madihan, nagangot Nay, da kayo magamang kalkarding. Uwan ka na kan, imayak dito kalapaw mo, tao mayak mamakipangan, no, dahin lutom. Mabibisinak. Ay, walang kal. Ado mo tayo nabate ka ng aldawak. Ay na, agyaman ang unay ka anakan. Awan kanas ko nga agawid iji balay. Sigurado asaan mo na nakaluto ni Tunya. Ni, apay ngay, angkal? Sadot nga rod, saan nga agluto. Saan pa'y nga aglaba? Saan pa'y ang makadalos iji balay? Saan pa'y ang nagdigos, nagampap? Ay, una yan, ante. Anya la unay ay ti pakakumkumikuman na. Tadi na masango da kita. Ay, talaga asadot ngamin. Anya? Alang arod, angkal, ingkay manganan. Sigurado ang mabisin kayon. Ala, yag mo dagiti murang kuto niya, ta siya akong timang ilaba iji bangkag. Ha? Nakababain matkan ka. Anya? Nakababain matkan ka. Gapulang iti panaglabam ket saan kan ang makamaritis. Anya? Yag mo dagiti murang ko, makaamu akon. Inak iji bangkag, tadadanom ijay. Ken makaamu kan tumutan iti biyag mo.
Ah, Nagsimple na trabaho, di mo pa'y maaramid. Ultimo agdigos, di ka pa agdigdigos. Awang kanas kong agawid dito'y balay no kastoy laeng. Isong agtalawak man lagay. ay, day, mabit lang karding. Murang sama na kita imamaw. Una na. Murang ko dagitoy. Ay, itugot ko iji bangkag dagiti murang ko. Tadamot paglabak ijay, ta sidagak mo't itiwaig. Amo ko. Siguro, di na ka may labaan ni bakit mo niya. Ay, uwan nga rod nana. Talaga ngamin asadot ti asawak. Ay, kasano mga min asaan asumadot. Inaldaw nga da iji sangwanan ti balay da marites. Ang kikinuto na kabayatan ti panag-iistorya na. Uwan nga rod nana. Ultimo agluto, di na maaramid. No sumang petak nga agapo iji bangkag, kasyak pala ti agluto. No kasta, ikam ti pagnakman na. Ada ka mo kasta nga asawan. Imbis nga asikaswan na ka nga agapo iji bangkag. Saan may? Anya, saan ang nagaw-awid nila kay mo? Kuna, mare. Saan nga rod, kumare? Ijayan bangkag amat maturog. Ijay matan nga glutluto. Kasta. Ay, God. Ragsak kumatan, Ngamin, awanan ti ilutwa kan asikaswag alaklakayan. Makauma. Anya, Maramid ko kay kayat ko. Agawid ak iti oras akayat ko. ay unay kan kumare. Husto laang dayjay nga inaramid na mare. Tumayo sa sarili niyang paa. Anya. Ay, si kamat, sister. Nalabsan ka iti ibigat. Ay, naaging gaita. Ada ka pala dito, ay. Kasla sana mabambanog day tangiwat mo asao-asao. Uri agmalmalam. Ay, nanaginawan da kan samot ti microphone. Ay naku mare. Awam matiaramida ki balay. Isong hadaklat ta dito Ay, na, ang kakatulungan nila kay mo iti bangkag yun. Nalabsan mi itay ang madamang agpurpuros iti bunga ti mulan na. Ay kasta. Kayat nasawan. Agla ko nga rudan ni Karding itinatang na. When? Ang mga no italamanan ang mapanunot mo at tulungan kaputa pa nag-aapit. Ay, si kamot ko mare. Nalabas matanti pa nagsasaom kanya ako. Trulano naman ako Di ba? Ah. Kaya't mula ang mat nila kay mo, gaputaan mo mga adakwartana. Di mo to pa'y mailutuan, iti kanun na. Si kamot. Ala, lumabas kalatan. Sao ka pa'y lang asauman. Nakailakotan, Uncle. Agawid ta ka din. Saan pa'y kaanakan? Mapantaman mo't ijay bagbagada nga agsilaw-silaw. Ha? Mapantamot agliw-liwa biit kaanakan. Ang mga no agungat ni Antito niya, numaamuan na, Uncle. Awan bibiyang na dayjay. Ken saan namot nga mo nga agap-apit ako ni Timulak. Gabuta saan man nga umay di bangkag. Alang nga rin, Uncle, mapanta. Uminom tala nga. Kalpasan na, agawid tanton. Wen kaanakan. Siyak ti makambo. Adi nga napintas. Mabalin ka di nga alak ti cellphone number mo. Ha? Iti kasta, nasumarunong umay kami tumanayin. Awagan da ka, kasjay. O sige. Awan parikot, manong. Ay na, manong ko na namatan. Ada ka di magbaga, manong? Ha! Ay! Kwa, awan. Maragsa ka nakla, gaputay manugot ka. Ala, agyaman na, ading ko. Adda nakakita kada kayo kan ni uncle mo akarding ang nagkuyog kayo anapan ijay ilay di kalman. Ha? Ay, when, ante? Kat, apay nga ron asaan kay nga agkadwa na gawid? Ay, kwa, adamot si murutan na balasang. Anya? Nay, agure kayo. Itaman pa sa pulan yun ni Uncle Carding. Ay, sana mabalen! Sana mabalen, day dyan nga raramidin na! Ante, panagkunak, saanan nga agsubli pa ni Uncle Carding. Ngamin,
Nagpintas di pala sa asimurutan na sika. Anya, ay, saan? Saan na mabalin? Nunas kan nga agbaliwak tapno agsubli kanyak ni Karding. Ikarkarigatak. Andiyak lakit di kabala na mapukaw ko ni Karding no bilang laang. Si kamagayam ti masabat ko to niya. Tanda di kanay lasin ah. Nay, kas lalimlim tagmo dagiti madam. Ay siguro nagsangsangit ka niya. Nan, wen, nagsangsangit ak. Gaputamanon nga aldawasan na nagawawid nila kay ko. Agkarasubli ak iti bangkag. Namnama kamadanon ko iti nga maawan. Anya, ay siguro. Ada si murutan na babae. Iso asan na nagawawid. Ang mga no si murutan iti babae nga amo na iti agdalaw si iti unag ti balay. Jay, amo na ti aglutaw kasiyay. Anya, da kayo matnana, tila sasawan niyo. Ay na, pudno ti magbagakto niya. No amom la kumamat nga aramidin ti pagrebengam kas asawa, ay sad nga agsapol ni Kardeng iti sa bali a babae. Maawadam? Panawan kay manlangan. Awan pa'y mati panang i-comfort yung kanyak mat. Anya? Ay, mapan kay ayan ni Marites, ah? Sigurado nga i-comfort na ka. Ay, salbag. Ada pa'y pa-comfort nga mumay. Tsaka mo ti aramid, kumare. Mariribo ka na katalagan. Kailaw ko na yan ti asawak ngamsan matan nga gawawid. Kat, anya pa yung nga kumare. Imbagam idi amaragsakan ka. Gaputa saan nga agaw-awid nila kay mo, tawan asya kaswam. Ita, agsangit-sangit kamat nga raod. No, hindi kumare, Juan. Gaputamok nga dalang iti bangkag. Ngamita. Ay, nay! Diyak maklon ti amin. Nga da si murutan nan abalasang. Anya? Diyak maklon nga da nang isukatan ni Karding kanya, kumare. No kayat mo ama isubriti sigut kada kayo, aramidem ti amin apagrebengam kas asawa. Sakbay ka nga umay makimaritis iti kakaarubam. Lepas sampay amin ama ubra iji balayo. Kas jela ang mat. Si kamat, kumare. Imbis nga i-comfort nak, saan matapagsasawan nak mat? Comfort? Ay na, kumare. Bakbakatan tayon. Saan nga usupay data? Anya! Ang dalusak. Iti kasta, nadalos dito yung arubayan. Barang maragsakan ni Karding no agawid. Oy! Kumare! My sister! Ay, ano ba yan? Agsing-singlot ka. Kabayatan ti panagdaldalos mo dito arubayan nyo. Oy, masinglot mo dahil tabulong, oh. Ay, ada parikot mo? Amom samatan, kumare. Ang tinda na magkapailang mat. Ha? Parikot ko nga ron ni Karding. Manon nga aldawasan na nagawawid. Tsaka mo no agsublipay nga tawon no sa anan. Ay, Ket, agsubli siguro, nagbalbaliw ka. Ay, nawaw. Anya? One sister, no baliwam ti kinasadot mo, agsubli nila kay mo. Wen, kumare. Inkarek iti bagik nga gaggagata kon manipod ita. Ay na, no idi pa'y lako maapinanunot mo kan inaramid mo dayta. No problem kumaita. Sa bagay, awan ti umuna ababawi ako nada. Alalabsan ka pa, sister. Ituloy mo ti agdalos kan agsinglot. Iti kasta, maragsakan nila kay mo no makita na nga agdaldalos ka. Itaman pa alumabasak dito arubayan nyo, nga awan ni Mariton niya nakatugaw. Ay na, nagbalbaliwan ako mare.
Adan, iji balay da. Urayan na asumang pati asawa na. Hay, una yan ayan ni Mariton niya. Isulagayam ti makapagbaliw kan kuana. Siguro, no sana kasi ti narami nila kay na, nalabit nga aging gaita, di na pa'y napanuno tinagbaliw, anya. Ay, naku namon kumaray. No siyak, aklunak aman nakikaarubaak. Ngamsak bayak ama pan makitugtugaw. Lepasak pay amin ama ubra dito'y unag tibalay. Iti kasta, awan parikot no kas diya sumangpat dagiti kabalay ko. Ay, kasta kumamay ti aramidan na. Angam saan mo't ngamin, ultimo aga si kaso iji balay da, di na pa'y maaramid. Isua, akas diya ti inaramid ni Karding. Ngamsa pay lakumata ag sublintaw. Kahit kumusta niyan ti maton niya, kaanakan? Mayat mo tananggal. Nalabsak idi na minsan ngal daw ngagdaldalos iti arubahan niyo. Kasta ka day. Tunggal agdamag kanya, ibagbaga kasi murot ka iti balasang. Ay ko na. Barang agnakam, kaanakan. Madlaw ko kahit agbalbaliw mo tan ni antay. Ngamin, saan na makikakaaruba, amapan makimarmaritais. Kanayon latan nga da iji balayaw, angkal. Nasayat no nagnakam di sadot nga antay. Unang kal, ken saan lasyak tinakadlaw iti dayta? Uray dag iti daduma, akakaaruba. Nay, apay ngay antay. Adda kay matlatan diti balkon. Ken nagaday ti nakaiturungan ti imatang nyo Ronnie, Anyo ti pampanunutan nyo, ante? agmauyong ka kad Ah? Amo mataparikot ko. No kano nga agawid ni uncle mo. Nga magindada magkapailaang. Agparparikot kay lang arudain. Ang naungat kay latamay. Talaga makapong tutak. May stress ak lang arudan kundi saludsod kapailaang. Imbis at tumulong ako mga lukoy ko ni Uncle Carding nga agawid. Sana na. Agungungot kay mate. Ay, kun kunakla day chay. Ala, pangaasim man nga rod. Tulungan na kuma. Amo kasi kalang tikaan na kan ni Carding nga sinagunay kan kwa na. Apay, sigurado kayo ka din ngagtultuloy yung data pa nagbalbaliw yo, ante. Anya, ay, katuan mat. Uray umunag ka dito'y balay. Kita, nadalos amin asuli. Kan, makita mat. Kadigdigos ko launay. Inaldawa ko nga digdigos ita. Ha? Mabiit laang. Karding! Tonya, si kakadidaytan. Anya, di naknailasin? Akwa, mas dawak lang amin iti langam. Amo matentag sa gaysay. Kat no hindi ka kaslan nakuso agarami tabuok mo. Your breath is good. Anya, nagawid ka kadya mangrabak kanyak laang. Asan? Ibagbagak lang tipon no. Ngamin, medyo adaang utisang aw mo ide. Ang imita ka, ne. Awan mo tayo. Anya, Kan madlaw analinis yung taglawlaw. Agraman dito unag tibalay. Nay, mayat sa. Karding lakay. Ikarik agbalbaliw akon. Ikatoy kung dagiti ugali ka di mo magustuhan. Pangaasim ko ma. Di na kon panawan. Malala na sayat, mate. Kan nagyamanak mate, takamo dyanan na. Nakamiris ka mo tayo, Tonya. Kahit sapay la ko mga road, tagtultuloy yan, dahi ta pa nagbalbaliw mo. Bakit? Wan lakay. Ikarik. Kanayon akong ngagdalos dito'y balay. Kanayon akmatan nga agdigos. Ay, nawaw! No si kakat si aasawa, aramidam ti obligasyon mo. Tapno di ka agbabawi no agsapol iti sabali. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, si kamat gayam ti masabat ko, sis. Nakapulas kamit. Sa dino ti papanam. Kwasis, inak ijayan dananang. Ijay ngamin ti pagrubuatan mi. Ha? Nagsasaritaan mi ngamin nga agkakabsat. Ama pang kami mamaag-beach ita. Ay, wow! Naimbag pa'y kada kayo, tadakwar tayo apag-beach yo, Hay na, sa anak kumamot amapan. Gaputawan ka nga rod ti kwartak. Ngam gaputan napilit mo dagiti kakabsat ko. Ay ket mapanak Alay ka din. Amang ano aguruuray dagiti kakabsat mo. Ingat in happy trip. Anya? Napan nag-beach daros kunam kumare? Wan! Kadwa na kano dagiti kakabsat na. Kag-beach? Agbibisin? Kunam lano asino da baknang? Ha? Pa-beach-beach da? Kunam lano adut kwartada? Banding damat ang agkakabsat. Kan uray pa'y mapanda ag-beach. Masapul ka di nga ibagada ken ka? Ay na, saan naman nga imbaga? Nagdamagak ngamin. Dinamag kuno sa dino ti papananda. Di ko namkit di. Masapul na nga iparamag ang mapanda ag-beach. Mapantay tumamot kumare. Apag iso, summer ita. Ket, mapantayo No ada kwarta tayo. Adda, kumare. Adda. Santay nga itulok nga awan. Anya? Anya? Ay una yan, daytoy nga impose ni Rose iti Facebook. Ay na. Napalalwahanan na talaga ti kinaman nagbibisin na dya babae. Anya? Kita man naka-swimsuit. Kaya siyempre, beach nga ro ti ayanda. Alangan man nga agpajama kas kada agjacket tinaposkon. Si kamat, sister. Agbibisin na talaga. Kita man na ibagbagam nga impose na iti Facebook. At day taman na kita Ay, wow! Nagpintas mo ni Sister Rose. Kasla balasang, Oy! Nagado tinag-like iti post na. may sakamat. Ha? Nakaalalas lang arudan, ibagampay lang ang anapintas. Anya? Nay, apay nga, sasaruno ti sinay mo si Kapanyang. Ay, awan. Mamukan. Saan ka akasta no awan makagapaw? Mabwisitak nga rod. Mabisit ka. Iti anya. Di mo mga ibaga no niya ti makagapaw. Awan. Kanyak laang dayjay. Basta, mabwisitak ka talaga. Ay, si kakat ti buwisit Salsalod-sudon ka no apay, hindi mo ibaga. Iswa si kat ti buwisit. Talagang agbibisin. Bakbakitan lang arudan. Nga, post payla post iti pictures na. Ay, Ay, tanabutob ka, tanabutob. Itay pa'y bigat nga enrugim, tagtan tanabutob. Apay niya ti pariko mau. aha! Kita man to impose ni Rose. Napagklan nga agbibisin na dya bakbakitan. Anya? At iwan na pa'y mo dagiti babalasang. Kuday tati pariko mau.
Ti ko nam kidi ako, umapal ka man ay, iso akasta ka man ay. Anya? No umapal ka ag trabaho ka nga main. Total, dakkel mo tan ti anak ta. Saan mo tan na masapol nga awiram? Day ta ka sadot mo, ti parikot ken ka. Anya? Hoy, sumardang ka man gando? Awan pa'y sirbim mga asawa? Naa! Andan tulat kwartak. Awan day ta pintas mo, Rose. Adda yun na pimpintasak na mitisi ka. Ho! Naging gayta, agtanta nabutob ka pa ilang panyang. Ay unay kan. Anya? Unay ka ti apal mo iti kumari mo. Manipod kalman, aging gayta, agtanta nabutob kang agmaymay sa. Ay! Panawan nakman si ka gando? Ho! Jak amo no niya ti pampanunutan panyang. Ay nawaw. Ay, kas itinakunak. No umapal ka, agtrabaho ka may. Iti kasta, magatang mumudag iti kaya mo. No kasta lang ka, mapasamak iti biyag mo. Ho! Anya, umutang kay ti kwarta, panyag. Ay, uwin ko matata. Pangusaram ko may ti kwarta. Ay, kwatata. Adda na patag apangusaran mi ka ni gando. Kahit, manaw, ti kasapulam. Ay, oray. 5,000 lang tata. Di kay madanagan. Bayadan mi matla dagos. Apaman nga da kwartame. Ay, sige. Pautagan kayaw. Hanggang niya. Diyak kaya ti mabayag, ngagbayad. Ay na, agyaman naklaunay tata. Ikarik, bayadan mi matla dagos. Okay. Ha? Apa nakapulis kayo nana? Sa dino ti papanan nyo? Ay, adala pa panak-anak ko. No sumangpet ni tatang mo, ibagam nga ada na patag-anak panak. Inton Sabado ti panagawid ko, ha? Mabalin na ka sumurot? Ay, saan anak ko? Saan ang mabalin? Di ka madanagan. Igatangan ka itinapintas nga ay ayam mo. Sige, namnamak data. Nay, si ka magayam kumaray. Ay na, nagpintas mo tanday takawis mo. Sa dino ti papanam. Ay, sa dino ba kuma? Kat ijay beach, Ha, ay katun napan kami mo't idinapan alawas. Ay na, nagmayat si ka. Ay, amumat mare, amapan kami ita. Iso adi na kun istoryaan pa eh. Anya, Mapan kan iti papanam. Saan ka manaktak iti pagnak? anya. Umay kakit din kumari. Siyak ti makaam mo. Anyam, ala, awang kwarta. Ay, siyak nga ron ti makaam mo. Ada kwartak. Umdas nga aramatan tayo amapan ija beach. Os! Kahit mo asawan, adapay sa bali nga inawis mo? Inawis ko da mari piling ken mari talya. Umayda ka no. Ganun? Inawis ko ida atap no naragragsak. Ay na, inawis mo idang, di mo mat inawis ni Manong Gando. Kanti anak mo. Ay, unay ka matan, sis. Saanan? Mapukaw ti happiness ko no adda ni gando. Anya? Anya, pimanaw ni Nanang Mau. Muntatang, naku na ngayon ton Sabado ka nung agawid. Anya? Di na mo imbagbagan no sa dino ti papanan na. Ay, apay, napanan na. Basta nakapulis tatang. Ala, nagpintas ti kawis na. Kabarbaraw. Anya? Sa dino nga tinangalaan na iti kwarta na. Katawan mo't inyaw awat ko kankwa na. Diyak mo tatang. Basta, iday tamat tibilin na kanyak, itay pimanaw. Aday ta. Picturen na. Ngam kita Diyan napintas ko mamot ti panakaala na. Wen, anya ka lagi din. Danag mo. Amangan nga minudi mo amot agigam iti kamera. Ay na, unay ka. Laki din. Ingka agpost iti tapi tsuren ka. Ay, saya atam kumare.
Oh, aday ta. Impose ko unti kakapintas a pictures ko iti Facebook. Sigurado makita ni Mary Rose daytoy. Anya? Tiyan mo na ngamin. Iso na lang ti makabaal nga umay dito'y beach. Ala, apa yan? At hindi ita ka, di kan nasakit pala tinakem mo, ha? Gapo lang ti panag-beach da ko, Mary Rose, idi na panalawas. Mabwisitak nga rod. Tawan lat lumabas iti news feed ko no saan at irupa na. Ay, na, Houston, sister. Imay tayo nga rodin nag-beach, di Houston. Wana, ti kinapintas ni Mary Rose, ti papala. Ay saan? Adayo mata na pimpintasak ng isua. Nay, si kamagayang pare. Nagdagaang ang pumanagna ka. Naggapuak man, ija enda karol abakla, maray. Sapsapulang amin ni Panyang, awanda mo ijay. Anya? Apay, saan ka di ang nagpakadaking ka? Ah, Ay na, umay kapay. Agtugaw ka dito'y balkon. Mabitlaang, inakalaan ti cellphone ko. Ipakita king kajipus ni Panyang iji beach ana pananda. anya? Oh, aday ta pare. Nakita mong tiladawan ti asawam anapan nag-beach. Nagmayat tipos na iti Facebook niya. Ay, una yun dahi babae. Tadi man na nagpakada magkanyak. Kahit ang mga no di mo palubusan no ipakada na paiking ka. Nagmayat ti caption na oh. Poor or rich can go to beach. Anyan ni kumaray. Imbag ko mga rod no intugot na kamot kanti anak yo. Ay, dahi tangarog kumaray. Angam, ala, may amaon. Tati napatag, namuak no sa dino ti ayanda ita. Ay, apay nga, sister. Kaslawan mo't ore may saan nag-like iti impose mo a picture mo dito'y beach. Uray awan. Tinapatag na i-post kon. Kan amok nakita day tandag iti kukumari ta. Anya? Kapasawan? Imay ka lang nag-beach tap na adama i-post mo iti Facebook. Ay saan matakas ta kumari? Oh, anya saan? Iso lang nga rodon ti turong ti saritaan. Kan turong ti saritam. Kitwanan no iso ti pan nakaawat mo. Naa. Napangkay magam ka no nag-beach, ngam di ka mala nagpakadamay. Ay na, nabambanugak lakay. Kayat ko ti agi na. Na, No adapay lapungtot mo kanyak. Mabalin ka de. Damdaman tulatan. anya? Kasangsangpat ko pay lang ng ung tanak. Nangalami ti kwarta kay naramat yung nag-beach. Sungbat, pa-beach ka. Ngam da ito'y anak mo, pinanawam dito'y balay. Awan si Dain na. Anya ka matay? Ala huston, kunakmat. Mangan kay kit din. Adain sangpet ko apasalubong para kada kayo. Anya, imutang ni Panyang kada kayaw? Wine, imutang iti 5,000. Nakunana ka sa pulan da kanong agasawa, iso anamati akmait. Ngamilikwan, ne. Nakita dyan ako yung post ni Panyang iti Facebook aladawan na nga dada iji beach. Anya? Iso ang madanaganak. Ang mga nusaan nga mo ni Gandaw ngay maimutang ni bakit na iti kwarta. Ay una yan ni Kumari Panyang. Imutang iti kwarta, tapno laang makapan iji beach. Urayak nga rod nga umay agbayad nga mawamait. Iso naku na dyan nakaw. Ngay naklangin iji balay da. Kasayaatan day tang arami din yaw. Iti kasta, maamuan ti asawa na. Nasaya at nagsabat ta dito'y dalan pare. Si mangpot ka din ni bakit mau? Uwin ko maray. Aday di balay. Nagmayat ti urok na. Nabambanog, iti manungal daw nga ipapanday di beach. Kasta ka day? Ay una yan. Ibagam to nga rod king kuana, ama pan nakanubayadan te kwarta nga inutang na kinitatain siyong. Nakunana ngamin itay, nga ururayan na ni Kumari Panyang ama pan agbayad. Anya? Utang? Uwan pare. Ala, makaamu kayo nga agsarita. Basta imbagak lakang kadya imbaga ni tata. Sige kumaray. Agyaman ak nga rod. Agpudno ka man si Kapanyang. Abay,
Imutang kay ti kwarta ken ni Tata Insyong. Ah, Wen kinsan lang ti sungbat. ah, Wen nusan kunak nay. ay, ko, Nay. wen lakay, nakautang ka ni Tata Insyong iti 5,000. Anya. Kayat mo sa wen. Iso ti inusar mo na pan nag-beach. Wen lakay. Awan lang arod amin dito'y balaya. Naaramid mo pa ilang tinapan nag-beach. Sakit inutang mo pa iti kwarta ngay naramat mo. Pakawanan naglagay, ikariksa na napaulit. Napan ka na nag-beach. Gaputa umuapal ka kadagiti ko kumarem ang nag-beach. Iti napalabas. Sana ya? Baka mo ka mangbayad iti kwarta ngay inutang mo. Di nakiramraman dita. Nawatam. Agasam, inulbudan pa lakay ang nakautangam. Imbaga makasapulan ta ti kwarta. Ay, napanyang, dayta ko matibaliwam nga ugalim. Ti umapal iti tattaaw iti aglawlaw mo. Amom, saan mo't adakas ti umapal kahit? Nulakit, dayta agtrabaho ka. Tapno magatang kan maaramid mo ti kayat mo. Kan makapan ka iti lugar a kayat mo. Lakay. Imutang ka iti 5,000. Ngem napan ka lang nag-beach. Nagragsak ka lang iti manungal daw. Ang imita. Parikot mo no sa dino ti pangalami ti pagbayad mo. Ay, ikariklagay. Mangsapulak iti trabaho. Tapno makabayad ak iti inutang ko. San ka nagtrabaho, panyang? Ingkalangan ka dagiti kukumarim akaduam anapan nag-beach. Sigurado ang matulungan da ka. Anya? Makapahiblad ka tao. Ay na, jak la pagarupan nga inutang mo matgayam ti naramat tayo anang beach. Kumari. Ay na, imbagam kumasigo, jak im-imayan. Ah, Napantay la nagragragsak ije beach. Ngim awam magayam imbatim akanin dagiti agamam. Hoy! Ano ba yan? kumari. Numaminsan si ka Liklikam kumamot tayo umapapal. Ngamin, kapula iti apal mo ka ni Mary Rose anapan nag-beach. Nangaramid kamit iti wagas tapno makapan kamit iti beach. Kayan adama i-post mo iti Facebook. Ay, Ay na, saan anasaya at dayta sister? Imutang ka tapno iparamag mo iti kaaduan anapan ka nag-beach. Ay na, sika tinakababain. Nang runa kat dimanon ka ni Kumari Rose dagiti saum idikan kuana. Anya? Ay na, iso apa nga asim sister. Liklikam ti umapapal. No umapal ka, agtrabaho ka. Sana kasta. Ano ba yan? Ay, lakay. Tulungan na kumamot ah. Ano diyak ka no mabayadan ti utang ko? Ibarangay na ka no ni Tata Insyong. Hindi na sayatap, nagnakam ka. Ayos lang kan kang ipabarangay nak ni Tata Insyong. Gawain! Napay, anya ti amom, tulungan ka? Ha! Ultimo. Ay kayo no ibarangay na ka, aganos ka ah. Dayta ka ngamin. Ay na. Sakit, impose mo pa ilang ije Facebook, ti ipapanyo ije beach. Tapno lang ti kayat mo, kat maamuan ti kaadwan, ken gapo iti apal mo. Ang ay na, naamuandan nga utang tinaramat yun ang beach. Anya? Ay, awan nam namam kanyak panyang. Numakulong ka gapo iti dayta, ti gunggunam. Ay, nawaw! Agtrabaho ka, tapno iti kasta, magunod mo dagiti banag akayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho
Ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada ka ni silupin nga indulin mo dita bakit? Ay nawaw. Ha? Apay ka diti silupin, pangan-anwam. Inawis nak ni Henry. In kami ka makidaya iti gayem na ngagkasar. Kat, apay nga agsapol ka iti silupin. Nagkapso ta utak mon. Kargak iti makan ay nawaw. Ada ka di mang tedkan ka iti makan nga ikargam iti silupin? Saan ka di ajay kanam ti iteddakin Di ka? ka nagdamag. Ah. Ang mga no, damakangag. Ay, jakman amukan ka. Awan ka din nila kay mo, ading ko. Ay, napanmat nagdigo si Jawaig Manong. Ada samat papanan niyo. Apay di na imbagakan ka. Ay, awan mo timbaga na Manong. Papanan niyo ka day. Di na ka din na nakamat kan ka, mapan kami iti kasaran. Ada man na dakamat na. Jakmat amo no niyang aldaw day jay Manong. Ita ka din day jay? Ay nawaw. Itamot ngal daw day jay. Ay surutok man ijiwaig, tama nga no nalipatan na tinagtulagan me. Ay may mayat ngagpay sunusuruto Manong. Amang ano nalipatan na. Kat saan mo ang mauray dito'y balay? Ay nawaw. Anya tikat mo sa wen ading ka? Ay, pasaray nga min no makadigos kat saanan nga umay dito'y balay Manong. Mapanan no sa dino ti papapanan na. Makikaaruba no kumpurmi ditan. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Ay nawaw. Nakasukat ka, mate. Ada ka di pa panamanaw. Na, saan ka di nga itadye ko nam apakasar ti may sagayem maw? Anya tel daw itaya. Tanalipata mo no nya tel daw ita. Umuna nga aldaw ti lawas. Malagip mo ka dain. Kasta timbagam kanya, hindi inawis na. Ay, imbag ta lalagip mo, pay. Ay, jakmut tin nalagip manaw. Ay, intangarot iji balay. Tagpulusak, pay. Intan, tapno santa mauday. Ang mga numaibo santa, narigat rin. Ay, narigat nga agpaisaw. Nawan madanon ta nga ado asagana. Isungarod as sinapsapak ti may tadyak kayat ti may ibusan. Kargam iti silita bulsam. Imbagla pagsilita iji dayaan. Ay, kaya wala manaw. Ado tinaglulum asili iji likod ti balay. Kargak ti bulsak. Jay lawlaw a pantalon ko. Nga dadakil a bulsa na ti pagpantalon ko. Day taman ti kay kayat ka. Nalaka ka akasasaw. Di mo ka di makita ti pantalon ko nay. Lawlaw, kung dadakil dagiti bulsa na. Alang aro din. Ay, nalipatak mga agpaiso ti nyawis ko ngan kan manong. No saan ka asinurot dito'y wayag di ang mga nudita na tuloy. Sayang, ay nawaw. Nalabit tadda planok as sumurot kada pari Marcelo ang mapanagbuya ti basketball. Imbaga tayong palagip mo. May mayat day jayeng. Sigurado ti makan. Imbag man tanadanon ka dito'y waig nga aglablaba. Ay, un manang. Agmay-may sa ako mga aglaba dito'y ano, di ka may naglaba. May mayat nga minti umay aglaba dito'y waig, tado ti danom. Mabit ti agbanlaw. Ay, isabalik man ti saritan manang. Nagkuyog samat na manong Jonas kanila kay ko. Wen, nagkuyog damanan. Amo pa'y mamat nagijadwa. Pasaray at damadamag da adayaan, saan da palabsan. Siyak pa'y katimabay ni ti kasingar aramiden da. Ay saan matkit di adakes no nabagaan da. Ti dakes no saan da nabagaan kat mapanda. Da ita ti maday. Iso nga no awisan dak amapan iti dayaan. Jakon mapan, tama nga no madamag lang nila kay ko. De, naluto mat akar ni dagito'y lakay. Nangalaam ka de, ay nawaw. Nalipatam ka di ang nagkapuwak iti dayaan. Ha? Asino tinangtadkan ka, ta medyo adumat. Hanya pa ingay, no di jay para warasin na iti makan. Kayat mo asawan.
Nagsubli-subli ka nga imawat. Una, ano ti parayawat iti makan. Ninikan ti may sa awatag. Nga mapanak iti lingad kat ikargak iti silupain. O, agsubliak manan iti sabali a parayawat kat umawatak manan. Ay nawawa. Kasanon no adda makasipot iti aramidam, di ka mabaen, ay nawaw. Oho, mabain kaya. Di ka mabain. Makandaytan. Ay sus, dumteng to ti aldaw a makasalaw ka iti mangdilaw iti kasta nga aramid mo. Oho, umapaldalaang. No kaya't na di aramidan damay. Ay nawaw. Nadamag ko nga daman ng dayaan iti kabangibang apurok, manong. Mapantamanan. Kasaran manan. Kasta mo ti damag kaw. Ada ka no, baka mapartay kan sabali pa iti babaw eh. Naggapo ka no iti sabali nga ili ti mga sawa. Hawayano ka naw. Ay, adu nga ron akarni, ano kasta? Ay nawaw. Iswang ron nga isa ganaan ta. Tadulakid iti karnay. No kayat mo, masapa ta amapan iti pagpartyan. Kunwari tumulong tamay, manong. Ay, saan nga ta kababain? Sigurado nga da inom kan pulutan dagiti agluto. Mangalak iti adu asilay. Ikargak iti bulsak. Taimbagla pagsili tayo nga agpulutan. Mga lata iti sili ken silupin. Ay nawaw. Ay. Apay, naan ano day tapatong mo tagngirsi-ngirsi ka ang mga arikap. Ay, nangibulsa iti ado asili di napan kam nakidaya. Oh, inalipatak. Kat idi nagtugawak ay nanapis iten. Ay nanaggasang tisilang ko. Anya, imbag no din ay waras dita sa lang mo. Ay Pirbing Road. Sapay aksidente na suyatan iti danom. Imayos lang road ni so naggasang ay nao. Apay nga min nasuyatan iti danom. Napanak na kibiyang iti ayan dagiti nagpartay. Naidugmam dayta nakaawit iti danom alimabas iti likudak. Naisuyatan. Ay, nagawi na katadyak manduran tigasang na. Huhuhuhuy da. Kat, ni Henry akadwam. Ay na, napati pa ya. Tasan pa analpas anangan. Tawan pa'y mo't pandangan. Kayat mo asawan agsubli ka pa'y. Ay, agsukatak. Ken padasak alanaan parang maikat. Tigasang na. Ay na po. Ay na. Unay kat nga minan tila inyo ama panmakidaya nga uray saan kayo anak kumbidar. Ay nalakay no saan kayo man anaawis iti dayan kat saan kayo amapmapan? Apay kumabakit. Dayaan nga rod. Apay kumadyak mapan. Kat, kasano no basit ti karnida iso asaan da nagbaga? Oray basit ti karnida ka galisto kamot tinatap no makaraman ka. Kasjay. Una yun lakay. Napuskol mat ti panagrup-rupam. Ay nanusan apuskulan ti rupa. Wana! Kakaiso na alibre. Di ka kaagawaan. Makasarak kan tukit de ti tao asaan a makapagpasensya. Ay, jaklaan mo na niya ti may bagada ken ka. Ay, nawaw. Doon niya ti bagada. Danggan ti may sa alapayag. Rumwar mo't iti bangir alapayag. Kasjay ah! Ay, saan ka amaawatan lakay? Awan sama babain mo. Saan kayo man amapmapan iti dayaan lakay? Apay aya. Umapal ka. No kayat mo ti mapan ing kamot. Awan ti mangiparit. Di mo ka dinangag ti berber ngas daken ka? Da kayo ka ni Henry? Ah, anya ti birbir ngas da. Ay nawaw. Sika kanu ni Bing raw, kat ngilaw kanumat ni Henry. Da. Tapay kumabing raw ken ngilaw. Nga men lakay, no adda kanu maangot yu adayaan, mapan kayo nga uray saan kayo anabagaan. Oho! Umapala da kita mangibagbaga. Ay saan nga apal lakay? Masurunda siguro di ta ugali yu adwa. Apay, nakaangot kayo manan, da kayo ang ilaw kan bingraw. Nay. Apay nga uray si kakitadda kamot dito'y si kalakay. No kayat mo ti makidaya, kayat mi mait. Saan kayo kadi ang makaramraman? Apay nga uray di da kayo nawis kahit dumardar ay kayo, ah? Kasi ka, nabagaan ka kadimait ay nawaw. Siyempre atapaskan mi da ito'y ngagkakadaraan. Paskon ti kakadaraan. Nay, anya ti kayat mo asawan, si kalakay. Reunion mi da ito'y. Ado nga min ti apo mi adimin amaw gaputawan tinaangay a reunion ide.
Huriyon yun maghantay to yapas kan. Ay, kunak no kasangay. Ay, nawaw. Kaya't kung nga ibaga kada kayo adwa, saan anasaya at tiarami jaw? Ha? Ay, kunak no kasangay da ito'y tata. Saan? Gapo ta iparit ka ti kadayaw. Ado ti sangay limay. Maysa ngayam amuda ti tunggal maysa. Ti pamilya na. Ti anak ken apo ko na. Ay, kasta ka di tata. Ha? Tapno di makuna kay kang kailatan iti karne. Amok aday tati makagapaw. No apay nga imay kayo nga uray di kay minaw awes. Ha? Apay asan ka matagtagarila kay? Ah, Saan ka di anapan kayo nakidaya? Kasaran ka di tinapanan niyo? ay, saan nakasaran? Angam, ay na. Nakaamiris sa kini pinagsasawan nakti may salakay. No saan nakasaran? Anya nga rod? Ay, Kasangay? riyon yun magayam. Da kami lang ni Henry tinailaw iso api manaw kami ang nakadumog. Kat, nangrik na kayo kadi, ay nawaw. Ay, uwan ay napirmi abayin ko. Agpaisutay ko na. Makasarak kayo iti tao amang pabain kada kayo. Ay nakaslak la natungpa iti dahi ti agundaw ay bakit? Pagdaksan na kat, ano adala mangegyo apasken kat mapan kay adagos. Urayam pa'y ko mga awisen da ka, sakbay amapan kalakay. Karwas mo ti tartarimaan Manong Henry. Rimaan ng taman ta intag kammal iti karayan. Ay, mayat tinapanunot mo. Intaman nga rod. Kaano ta ama panay, Manaw? No matarimaan ko itaakit, uray mapantayin ton bigat. Ni, no bigat sa ti pakasar ni Insyong. O hanggang, saan nakamapan? Ay, uray siya nga rod Intalag kalapan. Manipod iti pinabain na nataday di alakay kat nakamiri sa kaon, ading kaw. Ay na, naplengak itimbaga day dya tao, Manong Henry. Angin pudno mo't kid di Iso nga ron nga intalag kalapin. Ta saan tamit na imbitar. Wana, nariga tayo no di data binagaan. Tani, amuda pa iti kababalintak. Nagkuyog mat dagiti dua ngam saan nga ijidayaan. Ay, wan nga rod manang. May mayatan dyan na pananda. Ijay karayan ngam ti mapanda iti pasken nga uray sa anda na awis. Idi pa lang nga ikabain ko ti arami dagiti dua. Ngam di damat ngamin dumdumngag. Ay uray siya kamanang. Sangkay bagak mat kini Henry ngam ikat-katawa na lang ti patigmaan ko. Ay, nakasarak dalakit nga rod iti tao anaturad anang pabain kadakwada. Numatkit di maminsan manang. Adda pagyamanak iti dayjay a tao. Ta napagbaliw na ti ugali dagiti dua. Sa bagay, ada kalintagam. Nadlaw kumat adakkel ti nagbaliwan da. Kas kumaita, napanda nagkammal. Ay na, adumat ti nakamalan niyo. No kaya't mo kaila ko tinaduma. Adumat siguro ti gumatang. Masapul nga rod ngay nakgumatang iti silupin na pangikargaak lakay. Saan ka na mapan gumatang iti silupin? Taapay lakay. Anya nga iti pangikargaak iti ilakok. Kano nagado ti silupin ko di ta nakadulin. Ado ko nam. Ay, pangan-anom ko may ti silupin. Itugtugot ko ano na makidaya ide. Ita aramatem nga glako iti ikan. Kanayon ako na mapanagkala pakay. Ay, sus. Nagsaya atin nagbalin ka amang ngalap lakay. Ay uwan na. May mayatan ti agkalap. Ngam tay awagan da iti bingraw ken ngilaw. Ay, nawaw! Nasaysaya at ti agtrabaho ngam timang namnama iti libre. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Sakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, aldawan, kat di ka pa'y nakarubot ang mapan iti pagadalan, ay nawaw. Adayo mo ti pagadalan, tatang. Makapasadot ti magnama pan ijay. Kahit anya ngay nga road, di ka kat mapan nag-iskwilan. Uray da kayo mat idi, tatang. Kasta ti imbaga ni Apong bakit? Iso adyak kahit ti kastoy, ta nagrigat. Iso apagadalan ka, tapno saan ka tumulad kanyak. Anya ti saan ko atuladen kada kayo, tatang. Di kinawan adal ko Iso nga dak akanayon iti bangkag, amang karkaramot, iti dagat adyak nakaadal. Nawatam! Ala, grubot kan, tayong kagiskwilan. Ay nawaw. At to'y tibalon mo, yung kagiskwelan. Mabalin ka di nga inton bigat lang nga na mapanak agiskwila. Tapay, adda ka din nasakit mo? Ha? Ay, anay, nasakit tingipon ko, nanang. Nan, kita man tin nasakit ang ngipin mo? Amin ang ipon ko. Adda ayamat kas na? Anay, Maduktalan man ang ti kinaulbod mo. Ingka kidi agiskwelan. Apay akasadot mo ay ti agadal. Ay nawaw. makapasadot iti unang ti pagadalan. Ngamsaan mo akasadot ti mapan agbalog, loko. Ingka kit din. Anya ka din ti inaramid tayo di pagadalan ita? Ha? Inaramid tayo? Ani? Kasano atayo kat awan ka mat? Naglangan ka manan. Uy, di may bagbagajak na panigi pagadalan na. Tapnay kang ka iti ado bayabas. Ano ti bayabas ko? Ikanak man nga ron iti bayabas. Ay nawaw. Basta di mo ibagbagajak na pan Ay nawaw. No saan dalakit di adamagan Saan ko nga ibagbaga? Ha? Nung ay damagan da? Ibagam? Ay, saan akong asumong ba't tadyak kaya ti agulbod? Di kang urdik ikan iti bayabas. Ngam no iyawid mo da kita. Amudan anapan ka ija turod. Saan nga ija pagadalan? Ayawan niya. Kanun talang aruden. Ngayon tayong bagak. Di mo ibagbaga naglanganak. O, si kamat ti masabat ko, basang. Ay, naimbag abigat yun, nana. Kastamat balasang ko. Ay, saan ka di akaadalam ni Kaloy? Ay, kuha, nana. Ay, saan kayong agdamdamag kanyak, nana? Ha? Apay ka di basang? Kasla, adda di mo kaya tamaamuak. Ay, sige pa, nana. Ada pa pa na. Mas daawak man, iti day nga ubing. Apay adi na kaya tapagdamaga. Saan ka di akaadalam ni Delia di Tadaya? Apay ka din idilya nanang. Adda ko madamagak ken kwa na. Nagdardaras kit din, apimanaw. Ha? Anya ko matidamagan niyo? Damagak ko man o agkaadalan kayo nga pimanaw matan. Ay nawaw. Apay namin na kaya tiyo amamuan da ita. Uray agkaadalan kami Tas ang kami nagbimbin nantay. Aguray ka man. Kasla da samat sikreto arumbang amaamuak. Anya kumangay mo't. Anya dahi ta sekreto ngay. Awan ti sikreto adilumtaw, anak. Apay nga awan ka man na ni Jay pagadalan. Damdamagan na ka ni maestro. Anya nga tinsumbat mo. Imbaga ka jak amo atay sumatiag paiso. Jak mata mo ti ayan mo. Napanamgamin. Inak nagpuros iti bunga ti kay Mito. Nagmalmalam ka ka di, Ponti kay Mito? Wala.
Hindi nakita nga awi din. Nagawid amot ka na. Sanda ka di nga gungat no maamon da di ka mapmapan iti pagadalan? Nalabit nga gungot da. Masadutak nga ron mapan iti pagadalan. Ngamsan mo amay limad iti agnanayon, adi ka mapmapan iti pagadalan. Kumusta naman ti panagadal ni Kaloy, bakit? Ay, pagmadya na ti adayo ti pagadalan kahit. Ay, daita, kinaadayo ti pagadalan no apay asaan ta anak kaadal. Ay, nawaw. Ay, nawon nga rod. Iso pagadalan ta ti anak ta. Tapno sana maitulad ka data nga awan adal na. Aguray ka man. Ada malagip ko. Anya day ta? Saan ka di arumbang nga day pakita na agrado na? Ay, ti card na ti kayat ko asawan. Damagam to man. Agkagudwang agpayson, titawan. Agam, awan pa'y mat tinakit-kita ta agrado na. Apay nga awan pa yung pakpakitam agradom, anak. Awan pa'y tinted da. Apay nga'y, saan ka di arumbang nga da ko man? Kasano da ito yan? Anya nga iti pakitak. Kadyak mat napan iti pagadalan. Ijay mat po unti kayo tinapnapanak ay nawaw. Oy, Kaloy, apa yan? Di ka matagtagtaga rin. Ha? Ay, nawaw. Akwa, awan! Dala na lagi ko na lang. Di mat maestro ti masabat ko. Ay, kablawak man. Ay, naimbag abigat mo, maestro. Oh, kasabot kan ka, kapsat. Ada ka di anak mo nga gadadal. Ay, ni Kaloy, maestro. Iso lang mati anak ko. Di Kaloy ko jas. Ay, wan maestro. Ay, apay ngay, adi yung mat pinagtuloy yan. Sayang. Agturpos ko maitimay ka na. Sus, pinagsardeng nyo pa lang, mait. Pinagsardeng nyo ka no? Saan miya pinagsardeng maestro? Kanayon kumot nga ibabaw na mapanag-eskwela. Ay, nawaw. Anya, saan mo't nga umay di pagadalan kapsat? Di mo kat pinagsardeng nyo, tayo suti ko na itinaon niya panagsarita mi. Ay, saan maestro? Saan ko pinagsardeng? Anay ko, talapaya ko na lang ang mga nuwapisan. Ay, nawaw. Saan ko nga ibatan tilapayag mo? Hindi ka agpudno kanyak. Napanam. Ah? Pagadalan nga raw. Uy, bud! Nagapom ko na! Ay, anay! Ijay ko, anay ko. Uray may sina tilapayag mo, hindi ka pudno. Nakasaok ti maestrom. Saan ka kano asumsumrek, ha? Napanam iti mano nga aldaw, lawas kan buloy. Anay ka, daka mo, ay nawaw. Anay, nagsakit. Sumungbat ka iti limpyo, mo kaya't asan mo tan ka iti burarawit. Ada nakasagana a burarawit dito ya para kay ka. Ijay, anti kay kayo. Ijay, santol, bayabas, lumboy. Kat! Ano tinaadal mo, Ichay? Ah! Nalaingat nga umuli. Ay nawaw. Akas labakas! Langgong, daytoy ti maramanam. Anay, nagsakit. Gusto na lang. Unay kan nga ubing, paliwawang ka. No pumanaw ka, ti amumik at mapmapan ka eskwela. Sa bali mo't gam ti tortorungam. Ay, unay kan. Sa kala sumangpot iti malam. Agbalbalon ka pa'y mo't nga rod. Saan na maulit, tatang? Talaga asanin ang maulit. Ta itugot ka di bangkag. Agmalmalam ka di agtrabaho. Tapno ammum ti rigat ti agtrabaho iti daga. Unay ka na ya. Ay, nawawa. Sumurot ak iji bangkag? Wan, imbes nga paliwawang iti agdudumang ayan dagiti kay kayo. Ijay kalangan bangkag. Tapno pakairanudan pati oras mo. Ay, salbag ka nga ubing. Ay, naspak. Nagrigat ang tagmalmalam iti kainaran. Kitak man ito no niya ti kay kayat mo. No ti agtrabaho iti daga, wenno ti agadal. Ay, nawaw. Pagtrabaho man ti lokong ubing. Tatang, daytoy ka di tiga ikak. Saan? Amin ti aglawlaw ti bangkag. Gay kam amin.
Namalpas ko nga'y. Husto ka din. Agarado ka pa'y. Sorsoruam tapno mo. No saan ka nga agadal? Daytoy ti trabaho mo agnanayon. Alala, agay kan. Un tatang. Agawa am tapno malpas ta adagos, ha? Nagpudutan. Santa ka di pa yung agawid. Anya nga agawid? Saan pa ya pangal daw? Agawid ta, inton dandan iti pangal daw. Ay nawaw. Ang nabanug akon. Anusam, taday tati kinayat mo. No di mo kayat ti agadal. Pues, o di agbangkag ka. Kat, kasano ti panagtrabaho ni Kaloy Lakay? At dalat tasad sadot na, ang dagdagak no kas nga agpampamayan. Imbag ano saan agumura ti anak talakay? Ti ubing adina mo ti paisuro, iso ti agpauyo. Angem no masapa disiplinaan, barbarang no agnakam. Barbarang No inton marik na natirigat kat igaid ng tumatlang ti agiskwela. No iti daytoy nga ramida ket di pay lagnakam. Jaklam mo nasawan. Ngam, anak tapay lang ni Kaloy Lakay. Wen adda ditan. Ngem no konsensyen tati kinalanggong na, ay sus addan adda ti kaasi. Ken kaasin to ti anak ta iti udi na. Itatanagay kam day tamay sadiso. Aradwo mo na? Un tatang. Ang jakmat uno yung mo ti agarado. Iso nga rod asor-soruam. Kasano ama-amuam no di mo padasan. Sige. Igamam ti tali ken tiwiti-witi ti arado ta saron nun tinwang wen. Ipakan mo metten ti arado iti daga. Padasok Amangan ngayon no tumaray tinuang tatang. Iso nga rod amasapol nga igamam ti talina tapno saan atumaray. No tumaray, guyudom ti talina. Hey, magnakan, nuang. No di ka pala magnasaplitan kan. Alwadam tama nga no agtaray, no kanayan mo asaplitan. Nagtangkin nga min ti ulo na. Nagbayag nga agkunay. Agsipod, tasaan mo pa'y nga amo aryendaan, barok. Sorsorwam pa'y nga min. Inton ammum ton, ti agaradaw, ano mangigam iti talitinwang, o di mayat ton. Ay na, Oy, nabannog ka ka din anak. nagrigad gayam tagarado. Ay nawaw. Ay narigat talaga tagdadamo ka. Ngam no inton masanay ka sa Anton. Kastaya. Maawatam siguro itan no apay akayat mi makaadal ka. Saan mi akayat ang mapadasam tirigat mi ka ni tatang mo? Apay adi kay nagadal ka ni tatang. Agsipod ta iti ubing kami. Di da kami pinilit dagiti dadakkel mi nga agadal. Ay nawaw. Apay adi na kay pinagadal. Kinay kayat da ngagtrabaho kami laangan. Tapno ada katulungan da iti talon kan bangkag. Kastagayan. Ngamsi ka. Kayat mi makaadal ka. Ngam apay adi mo kayat. Kay kayat mo ka di nga iti talon kan bangkag laktan ti ayan mo. Ay sayang Kaloy. No saan ka kumaanagpalwang. Agturpos ka kumamatakas kada kami. Nagtuloy ka kading agadal. Wen Kaloy. Diyak ngamin kayat ti agrigat iti udi na. Nagrigat ti awan amuna. Awagan da ka iti ignorante. Uno saan mo mauawatan ti basbasaam. Kababain. Ang iskwela akong inton umayasarek. May mayat matlang ti adu ti amuna Kaloy. Kayat mo ka di analalaing amin akaadalan tayo? Idinto ta sika kat awan am mo? Ha? Ay, kwa? Agadalak tumaten. Tapno saan lang asyak ti sana makaiskwela? Mabalin ka da nga inton pa nagsasarek at agadal ako nanang. Day tamat ti kayat me. Kamno apay asabali ti inubram. Ay nawaw. Santon. Umapalak ka ni Delia. Tanagturpos. Idinto tasyak at sanpay. Ay kat nasaya at mo't no nakamiris kan anak. Narigat at talaga ti awan adal na. Ti awan amuna. Tasika akana yun ti may papaigid. Ay nawaw. Ay nawaw! Adal ti kapatgan, ta iso ti gameng adinto mapukaw.
papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, imbag man tanalagip mo pa iti agawid si Kagaldong. Apay, naibos mo ti kwartam. Si kamit aya. Awan mo't sa bali pagawidak no bilang lahi. Si kakidimit ay nawaw. Kasta, ginaturog ka kuman ijay sugalan. Na. Total, ijay mo ti balay mo. San ka de? Anya? No sumarunong amapan ka, alaam aminan akaws mo. Agawid-awid ka pa'y lang. Anya kamitan? Anya kamitin nga. No sardangam kuman, day ta pa nagsugsugal mo. Sa anak kumamot asuman na o akastoy. Ugot manen ti sayote. Ken toyo ti sidain. Makaumamitan. Uwan tatang, isumatin loto ni nanang. Unayin ti kastoy. Tuyo itay bigat. Tuyo itay pangaldaw. Sakit, Tuyo man itan. Ay! kaya aganos tayo tatang. Isumat da. Anya, agrek-reklamo ka, gapo iti sidaan, Galdo? Ha? Apay, adda ka di inyawat mo kanyak akwarta, nga igatang ko iti naimas asidaan, adda ka di, ha? Ay. O, anya, saan ka makasungbat? Ngamin, insugal mo amin akwartam, salbag ka, ha? Ano samti agsida iti tuyo ken ugot ti sayote? Agyaman ka kidi ta ilut-lutwan ka pay laang iti kanam. Anya. Oh, kasano itan? Awanan ti kanan dagiti buryas, Galdo. Ikanak iti igatang ko. Kasta ka day? Ibagbagak lang arudan. Kasta ka di ko ng pailaan. Kasano aya? Sa payawang kwartak ita. Uray piso. Awan imbulsak. Kat, anyang arod ti aramidan ta. Ilakok aminan jay taraken tayo. Ay, saan Ay, padasek man ti mapan ijayan ni tatang. Umutang ak iti kwartana. Ana, ingkang arudan. Tano awan mabulod mo. Talaga nga ilakok aminan. Anya, awan ipakanyo ni titarakan yaw. Uwan tatang. Isungay mayak ta umutang ak kumay ti kwartayaw. No awanan ti pakanyo, kala ko yun Anya pa'y laar-aramidin yung ay. Tatang. Insugal mo mo amin na kwarta mo. Saita, umay kakidi umutang, ay nawaw. Ha? Mas daw ka no apay nga mauk. Naibagan niya ay di na minsan na nasabat ko, ija store. Ay, tatang. Ang damit kwarta kahit. Ngayon talaga, asan ka kaya tapautangan? Ikaw umutang ka na gitigagayim mawa kakadwam, mapan ija sugalan. O, anya, adda na utang mo. Awan. Di nakmat pautangan ni tatang. Uray asino mo ta. Mabwisit talaga iti kasta nga ugalim.
No adda kwartam, di ka pa'y mapuutan. Awan ka gaya man dito'y balay. Gayam, adda kan ijay sugalan. Uray kalamag na ijay tawa, tapnulaang saan ka makita. Ay na, saan makatulong day ta panagsannaay mo? Ing kaagdis kitar iti gatang iti feeds. Tano talagang awan, ilakok aminan. Ay, bakit? Padasam nga tati mapan umutang pailang kanina nam iseng. Sigurado nga da kwarta na day jay. Anya! Huy, ibagam ta bayadak mo't laang, apaman nga agsweldo ah. Ay na, maistresak at talaga, kumare. Jak amon no anya ti aramidak. Ay na, kumare, no syakla ti sika. Inig ka kun ti pagnakman na dayjay nga asawam. Adu ti paggastusan, nga maala na payla ang ti mapan makisugal. Day tangarod, kumare. No bagaak, sabali ti sungbat na sika. Jak kayat adiswan ni Galdong. Tanurinugyak, amangan no jak malapdan ti bagik, gapu iti pungtot ko. Kahit kasano nga rod dagiti tarakan nyo ita, ila ko yaon. Saan, kumare? Padasag paylaang amapan ijay ayan ni Nana Ising. Bareng adda mautang ko a kwartana. Aywan, kumare, siguradong adu ti kwartana dayjay. Awan mo't sabali a paggastusan na kat. Bareng ako, mare. Ala, panawan ka pa'y nga rod, mare, ha? Inak man ijay ayan ni Nana Ising. Bareng madanon ko ijay balay na. Anya, umutang ka iti kwarta, aya. Wan ko manana. Kasapulan mi ngamin unay ita. Mano ay ate kasapulam. Kan kanaw ti panagbayad yaw. Uray 5,000 lang ko manana. Kan bayadan may kalpasan ti may sa abulan. Ay na, aya, balasan kaw. Amuyo maut, no niya ti kastak ngagpapautang. Ada interes na. Wan nana, amok day ta. Basit lang mo ti interes na jay 5,000. No agbayad kayaw, ada patong na sa nga ribaw. Wan nana, agyaman ak unay. Adamat la paggatang min iti kanin ti baboy me. Ayawan ang yaman na. Basta siya, no anya tinagsaritaan ta, isaw. Wan nana. Oh, aday ta. Adda na utang ko 5,000 kini Nana Ising. 1 month to pay day ta. Nalawag, Galdo? Wen ka day. Unay kan aya, ay nawaw. Unay kan aya nga. Ibagbagak laang tapno ammom. Tapno ammom, no anya ti aldaw ka ngagbayad. Wey, hindi ka madanagan. Sakti maka mo amang bayad iti inutang mo. Siguradum lang, Galdo. Ala, inka gumatangan iti kanin ti baboy. Intun kon si kalaangan ipakan ko kadag iti buryas. Ah. Total konsumsyon ka mo lang. Na. Untatang, naimbag laangan taadda na utang ko kin ni Nana Ising. Awan ngamin ang pulos tinabati a kwarta ni Galdo. Gaputa insugal na mo't amin. Ay, umaminsan. Ikam nga miniti pagnakman na dahi di asawa. Awanan na. Kaslasan nga pampanunot na di a tao. Ay natatang, uray anya ti aramidak kan kuana. Talagan sakit di nga intulang nan ti kinamannugal na. No bagaak, pasig abaribar ti sungbat na. Ay, gapuday ta. Iti influence at iba barkada na ah. Amin mo't nga min nagagayim na kat sukador. No saan nga di peryaan ti ayanda. Di palutan. Makapa-stress. Malala, alam mo ito duwari mo. Iso pa pagpalingkin. Di may bagbaga. Gadaintin ko ah. Ang mga dipender tulatan. Wantatang, kat agyaman ak unay. Huwag na nako. Agyaman ka ata na singpet ni katugangam. Inikan na kapay iti kwarta. Wan nga rod mare, no awan day jay. Ay, jak amon no sa dino ti pangalaak iti igatang ko iti masapsapol mi. Kat kumusta nila kay Mau? Ay kat manugalat na amare. Anya pa'y ngay. Barang ano agawid pa'y day jay inton madamdama.
Panagsusweldo itakot. Panagsuswil daw, panagsusugal mo. Ay nawen, kumare. Kasta ti ugali da ngagbabarkada. Dualaangan nga daw. Agbayad tan iti utang takin ni Nanay Ising. Un ka day. Ada na kasip ti pagbayad ko. Di ka madanagan, bakit? 6,000 na. 6,000 galdong. Apa? Una yan na. Noin bagak nga da pagbayad. Adda! Ibagbagak laeng, tanumaminsan, agin lilipat ka, tapno laeng makalusot ka. Oh, unay ka na ya. Amo man nagsweldo aki din na minsan nga aldaw. Iso nga da kwartag. 6,000 lang. Adda! Anya, ha? Naglastugan tawanan ba eh? Hello? Sino day toy? Hello, siyak daytoy, ni Nanam Iseng. Ipalagip ko lang, nga itangal daw ti panagbabayad yo iti utang yaw. Ha? Ay, una na. Urayak lang ang asumang pati asawak. Umayak inton madamdama. Itulod ko ti bayad me. Oo, sigay, urayon ka, aya. Aping itakala ang agawid, Galdo. Ah, Sa dino tinapanam, apay asaan ka anagawid idirabi eh. Napan ka manen nakisugal anya. ay, kwa, Yagmon tay innam aribo. Itulod ko ijay ayan ni Nana Iseng. Imawag itay. Agsingsingiran. Nakababain mat kan kwa na. Manung aldaw adilay ti bayad. ay, kwa, Oh, anya. awan maitid ko, bakit? Ayan na di ko nam anak kasip ti apagbayad ta. Naisugal mo manan. Wan, aklo na kanapan kami di sugalan ni Dirabe. Iswa, sana ka nagawid. Anya! Katanya nga ron ita ti pagbayad takin ni Nana Iseng. Kwa, Ana! Saan ako na makapagtapal kan kagaldaw? anay, nagsakitan, aya, anay. Pumano ka? Inka agdis kitar iti kwarta pagbayad ta. Di ka agaw-awid. Aging gangawan maitad mo kanya. Kwa, mabit lang. Mga anak ko mabit, mabisinak. Sana ka ng rabi, ay. Kit, jak pa namigat, Masik ako mamot kanya, kay nawaw. Ayaw, bibiyang ko! Uray mabisinan ka! Imayak tata, ngamin, bisbisinak una yan. Siguro, nakaungat manin ni bakit mo niya. Isugay may ka dito eh. Ha? Lumabisin ka akit. Yung kasarakan dagiti kakadwa mamanungal kunak manin. Ijay ti panganam. At damakan di taunag. Ngimjak kaya tamangan ka tamarwam ka. Unay kayo mutin tatang. Tuwad da kwartam. Ijay sugalan ti turong mo. Kanayo nakmut ngamin ang mga abak ididamaw. Impabalatuan kay pa ide, sana ya. Italang mo't ang mga abak akong tatang. Ay nagal daw. Kas kalatay mo bingagtawan ni Tilima. Kapoy ti kas tapan ang pampanunot mo. Tatang. Amo matati sugal. Sana ka na yun ang mga baka. Mawatam. Ala, pumanaw kan. Hindi mo pagpudutan ti ulo. Ay na, umawawag manin ni Nana Ising. Siguradong agsingir manin day jay. Katsung bata mo na. Kasaritam iti nasayaat. Ay na mare, mababain akon. Ngamin talong aldawan tinapalabas. Manipod iti aldaw anasken nga agbayad kami. Kasta? Ay na mabagtitak sa ngagpampanunot no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Ay, agla ko kalaangan mari iti tarakan nyo. Isun ti pagbayad mo. Wan nga rod mare. Awanin at talaga tinamnama ang kinigal to. Na ito lang nanti kinamandugal na. Maya kundi to'y balayaw, aya. Nga main, di ka mutin mauray nga umay iyay balay. Ay nanana, pasensya kay kuman Saan pa'y ngamin asim mangput ni Galdo?
Trimor anapan nagdiskitar iti pagbayad mi. Kasta. Adda di kwartami a pagbayad mi kumakada kayo. Ngam jay awanan ba ing asawak. Ing sugal na. Anya. Ay, maistresak nga rod na. Gapo iti kasi nga ugali na. No, maistres ka kankwana. O, di sulangan ti bayad mo kanyak. Amumat nga wanda sawa. Ay, di ka madanagan. Oray may sa bulan laangag na di jay balay ka. Ha? Ay, katwa na nana. Oray saan laang amay sa abulan. Oray pa'y agnanayonan nga ijaynan. Ah, sigurado ka. Una na. Nukas tangarod, isaganak dagiti kawas ni Galdo. Uray alain yawn. Ay, agiaman ako, nay. Aya, ay nawawa. Anya, agnagadak ijayan ni Nana Ising iti may sabulan kunam. Wan, agbalin ka laang matababaw nun. Ha? Kalpasan ti may sa abulan, mabalin mo ti agawid. Naa. Ala, insaganak dagiti kawas mo, day talamang bagkat ti aramidom. Anya? No adakan ijay, di mo panggapan ti rumwar. Amumat agwardyado ti balay ni Nana Ising. Anya? Kunak man no, aramidin nakla, babaw na Nana. Ay, sana nga babaw na Galdo. Tinagsaritaan mi kiniaya kat kastaw. Dumgag ka. Amin nga iparamid ko kan kakat aramidam. Anya? Tano saan? Ay abagday jay dua agwardya. Ipatulod ka jay ayan titarakan mi abwaya. Aw, agpili ka. Nana, anya ka din day tangay bagbagayaw. In other words, in collateral na ka ni Aya. Ha? Ha? Bakit akong galdaw? Adapay mo. Saan Nana? Saan na? Diyak ka ba lang ti paparami jaw? Anya, nigaldo ti imbayad mo iti utang yaw. Wen kumare, naumaak mo tin. Iso nga iso ti imbayad ko. Impadawat ko pa ikit din ah. Ngamin, imbagak met kininana ising nga uray kukwanan. Anya, makapaalak ka kumare. Ay na, makapaalak ko na mare. Ngamiso tipod no. Barang iti dayjay nga inaramid ko, kat agna kamatan. Kahit kasano no saan nga agsublay. Ay, kat pagyamanak ka. Awanan ti sakit ni ulok. Anya? Talagaan na punwa na kun kankwana. Iso an naaramid ko ti kasjay. Imbis ko maati baboy ti pagbayad mo, nimeten lakay mo, ti inkulateral mo. Ay nakumare, napatpatig nga amang dagiti taraken ko ababoy ngem ni Galdo. Ha, naimbag pa'y dagijay ah. Adda maitulong da, kumpara kin ni Galdo. Asugal laeng ti paglaingan na. Ay, masaya tayo dyan nga naramid mo, ni Galdo. Ay, una yan. Ay, Ha? sigurado. Iso na dyan ti pagnakman na. Ay, sapay ko mga rutatang. Bareng maikat nan ti panagsugsugal na. Sigurado. Kantsawan, dagiti gagayim na. Apaman, may karon natin utang na. Kanising. Nanay Seng, nalpas mo tanti may sabulan ko dito balayaw. Ang mga namabalinak nga gawid pala iji balay. Ha? Mailiw ako niti anak may. Kasta, siguradom laeng ati anak yu laeng ti kaili mo, ha? Saan nakaraman ni Aya? Anya? Ay, una na. Ikarik ngagsubliak mo ilang. Okay, you may go, Galdo. You have only 7 hours to visit your son. Anya?
Anya ka mo tinaya. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Ay nawaw. Oh, anya, nakabayad kan iti utang mo? Iso ang nakaawid kan? Dayta ti maganab mo. Akwa ba kahit ikarik? Agbalbaliw ako. Ikatay kong tibisyo kag sugal. Naramid na mo ako latiral. Sapay babakitan mo. Kasla mo la inang kun ni Nanay Sing. Nasayat ka ti anong balbaliw kan? Day talagayam ti wagas, tapno mapanunot mo ti agbaliw. Un bakit? Promise. Sana kung agsugsugal. Ay nawaw! Liklikam ti sugal, tapno sa anda ka nga ikulatiran. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Maray, damag ko nga agap-apply kagayam nga agap raw. Ay na, wan kumaray. Diyak kumamot panunutan ti agabroad. Ngumay na, ure agpugi itang agtrabaho dito'y Pilipinas. Kurang lata ti sweldo. Nang runa kanyak, taaddan ti duwa high school ko. Ah? Ay namaray una yun day tagpugi ay makapaulag ka. Katpud no matibagbagak kumaray. Uray agpugi itang agtrabaho. Awan lata. Napingin nga iraman na si kalaang malakon kunaklaang maray. Ang mga numa-open ka Ngumpud no day tanakunam. Uray 24 oras tang agtrabaho, kurang lata. Day tanga road kumaray. Ay, siya kumamot, ngam dinakmat ngamin palubusan nila kay ko. Naimbagkan ka ta suportado nila kay mo. Ay kat suportado tano day jay sweldo na lang tinamnamaan may. Mamidwa kami lang ang mga iti may sangal daw. Nay, rumabin na. Rumor kayo pa lang. At dalamapan ko gatangan ijay tirsina ni Ansay nga nakao. Intun kon, adan to man na salaw yun apadayo at chismusa. Chismusa ko naman na. Ay, kwa. Saan kayo na rumor na? Sumangpot ni tatang madamdamas sa pulan na kayaw. Ay kat ibagam angad danapanak. Anya kalakit din, Sige, kayo. Anya ti ko nam Ansay. Umadanin ti panag-flight ni Milyang. Nanapipita. Nujak agbidot. Duwalaangan alawas. Mapanmutan. Kasta. Ay na. Agabrod nga tatap no agsapol iti trabaho. Wanaw. Anyat kayat mo asawan. Manang pipita. Ay na. Kasla di mo matam. Idi pailaang anapuklan alalakiro na di Amilyang. Nasayat no trabaho ti papanan na ijay. Saan ngagsapol iti kuwa. Anya. Kahit sa dino ngay gayam alugar ti papanan na. Ijay ka no Bangladesh manang. Kasta. Ay pag isaw. Maibagay ni Milyang ijay. Tuta
Tal, kasla agro-pro pa mag-anabanglos. Oh, di jay mo't Bangladesh ti papanan na. Anya? Nay, alas 8 nawampay lang ni Nanang Mau andraw. Wala nga ron, tatang. Ay, sigurado. Adamanan na salaw na day jay, akay nistorya na. Iswa di pa ilan nagaway, tatang. Ay uday metenday jay apipita. Ay, awan na talaga ti makunak no maipapanlang itis istorya. Day nga ron, tatang. No dala ko mapakontes, iti sana mabambanog tingiwat na. Ay, siguradaw. Ni Nanang Mau ti ag-champion. Ha? Ore bigbigat, tengat aldaw. Wano rabi eh. Basta da masabat na kainistorya na. Tira! Unay kayo. Nalaki din. Hintay kay DJ kusinan, tatang. Mangantay latan. Maudin tulatan ni Nanang amangan. Nay, nasayatan na lagip mo pa'y tinagawid, Pipita. Kung ano di ka nagawid. Anya, si kakit di mo itrumyaw. Narabyanak lang, kastante bagbagam. Laklakayan. Na, imbag kumamait no pagsayaatan tinapanam. No manis istorya, awanan, awan serbina. Anya, Ang kabanganain, imuna kami kani Andraw anangan, didakan na uray. ha? Anya, ayunay kayon nga gama. Imbat yandak pailaang iti sidaak no kastoy pailaang. Hay, namnamaak lakit din asidaak jay ubot ti manaw. Ngam sinimot yumad gayam amin na taday to'y lakaray kay natin batiyo kanya. Kay maganap mo at agrabrabi kamay. Didakan imbatyan na, tatyam mo may, ang mga nunabsog ka iti istorya. Anya! Ay, ayan. Mabagbagtit kan sana. Ay! Ay, nagkatawa ka mo tangag may sa. Hoy! Shh! Ha? Mapukpukaw sa matilimbong ti panunot mo. Sika. Si Kamod, ang katkatawak lang agmay sa bagtetakaon. Ang mga nusikat yan dabagbagtit na. Na. Adala katkatawa. Kanya nga ron ta. Ibagam tapno agkatawa ta adwa ay nawaw. Katkatawa man ni Milyang. Agabrod ka na. Ijay ka no Bangladesh ti papanan na. Na. Anya ko mat nakakatawa nga eh. Maibagay ni Milyang ijay Bangladesh. Gapot agro-pro pamait anabanglos. Ha? Anya, kasta tinakuna ni Manang Pipita kang ka, kumaray. Un mare, ay na, jak lang amin kayat ama pabainan ka. Iso nga inan anusak nga inuray anagawid, idirabi ay. Anya? Agasang, itar ti anagawid. Ado ti ibagbagana, ngumding-ding gaklaan. Wunak laawin nga uray jakmet amu dagiti ibagbagana. Hay, sukit di ati napaklan at chismusa. Ay na, sapay la kumata makasarak to dahi iti mang tibab itingiwat na. Maruwam. Kuma, bareng iso ti pagnakman na. Awan lat maaramid na iti biyag na. Iso aday ta agar aramid iti istorya ter aramidin na. Salbag day jay bakbakitan. Ay na, maistrisak Mildred. Ne, si kamot gayang bantog. Uy, maray. Gumatangak man iti soft drinks mo. Nagpara. Ikanak iti doa. Sagay sa kami kani Ma'am Donna. Wan nga rod, mabit na ang. Ay, Adto ti soft drinks yun. thank you. Ay, huwag gaya. Ni Ma'am Donna, ti manager mi ti kumpanya. Kinadwak lang anapan ijayan ti may sa client me. Kasta ka de. Ay kat itugaw yu pa'y laan agpalamiis kayo pa'y tanay nagpudaw. Uwan, mare. Ay, summer nga minan, iso akastoy.
Ansay! Ansay! Ni bantog sama yan na palabas ko itay. Ha? Ay, wan. Iso manang. Jay adda inyang kas na ababae. Kasta. Ay na. Amo nga ta jay asawa na ijay abra. Nga adda sa balinan. Anya. Nakita nga min kay. Nakakaput jay babae ijay sikat ni bantaw. Iso nga amukaw nga adda something da. Ay naman ang sikakit di mat. Manager day jay ijay kumpanya pagpapaayan ni bantaw. Kan may sa, awan ti something kadakwada. Kasta. Ay, sapay nagpintas jay babae. Ay, buntog nga rod ni bantog ano kasta. Anya. Rabiin, ngam awampay ni nanang mau, Andraw. Ay, sigurado. Napan man ang nagbirok iti kachismis na, tatang. Nakaturog tanto man ay ninton makasangpait. Sapay disturbo iti pan naturog. Tumanuktok. Day tangarod, tatang. Kanayon mo tayo nakastatyar aramidan ni nanang. Ay, ada na panunod ko anak ka. Anya nga tanong santa nga iluklukatan itiri daw into nagtuktok. Bareng iso ti pangnakman na. Ha? Anya, tatang. Wine, inton sumangpait. Santa ngagtagtagaray. Makamono sa dino ti pakiturugan na. Ilokasyon at irigaw. Rumyaw! Bayam ngagtuktok-tok aging gat mauma. Andraw! Tatang. Lukatan yun tirigaw kunakbang. Makapungpungtot sa matan, tatang. Bay bayam, uri agpungtot. Awan maramidan na. Basol na, tarabi ngaminan ang madismis iji chismisan. Bareng iso ti pagnakman na. Salbag kayo kit ding agama! Gapo kada kayaw, dandanidak inibos dagiti lamok idirabiyay, naturugak dito'y ruwar. Kano maturog kami kumani, di nangyagmi ti panagtok-tok mau. Anya, kayat mo asawan, nangagmaw ti panagtuktok kaw, ngam di nakinlokatan. Ha? Imbagam lang arudan anangagmaw, bawiyang manan, tinalpas mo nga imbaga. Basol mo Amom arabiin. No santino ti papanam ngamin. Anya, Kag pakarabi ikan tumanin Iti kasta. Mairwam ka nga iti pagturuga maon, di tarwar. Uray man ibusen na ka tinagado alamok. Salbag ka ki dia bakitan. Daitan tumet chismis ti amom. anya. Da kamaw teramida kan. Ha? Ibusen na ka kumati lamok. Anya, kasta timbaga da dya bakit kan ka, Mare? Wen pare, iso hay, amin maten amakita na, kat ikan na iti saan anasaya at akay papanan na. Unay mo tanda dya bakit. Inton ko an isun tumanan ti iwaras na damag. Ibaganan tumanan nga da babae. Ay na, sigurado dayjay pa iti kunam. Ay, una yan. Ti maday. Abang ano, dumanon ka ni bakit ko dya abroad. Ay, dakasin Ay na, sapay kumaata saan pare. Itapay laang, un-unamon nga ibagakin ni bakit mo. Ibagam a manager yu dayjay. Amumutong ti ugali dayjay bakit pipita. Sigurado nga ibaga na akabit mo dayjay. Nairwam tayo mutan iti ugali na. Iso asakbaya mo ti mabalin nga aramidan na. Ay, sapay la ko ma. Tamakasarak to da dya bakit timang tibab itingiwat na. Anya? Nay, apay nagawid ka anak ka. Kunak manunapan kay dya ayandaan ti Maluisa. Takasagay ti anak na ita. Tatang. Napanak ita yung nagawid ako na. Kaya't mo sawain saan ka anangan iti sagana da. Saan na? Nagadumot ti tao. Sakit ni nanang ti pag-istoryahan da. Anya? Iso ka nung amin tinang iwarwaras iti saan apun no adamag. Inwarwaras na kanaw nga adda kabit ni Manong Bantog.
Inwaras na pa, akanayon ka no, ayang angkas ni Manong Bantog, di babae na. Anya! Tirigat na. Nakadanon day ta adamag, iti asawa ni Manong Bantog iti abroad. Iso ado ti makaungot ka ni nanang. Gapo iti kinachismusa na, tatang. Ay na. Ay, una yan day nga inam. Kahit sa dino tinapanan na ngay. Diyak mo, tatang. Adamot itay jay andaan ti Luisa. Ngam, kilahat mo na nagpukaw. Gapo ta isukat nga ro ti pagsasaritaan dan. Ay, agawid la na jay. Ang mga numatibab ka. Anay. Apay ngay asinipat nakmutlatan lang. Talaga nga awan ang tinamna mga agbalbaliw ka, Pipita. Nay, anya ka din day ta nga ibagbagam. Di ka man naging didiamaw. Kasta unay tipong tot ni Bantog kan ka. Gapo iti kinachismusam. Anya? Napan mo kain warwara sa diti barangay tayo, akabit na di kanayon ayang angkas na. Apay, napanak na kam akabit na da jay. Kano ka na yun namot akadwa? Di awatable nga there is something between them. Ay nawaw. Ado pa'y lalablabidam. Ay, agsaga na ka, no agdarom ni Bantog. Makamu ka. Anya? Nasaya at imay ka dito'y istor ko ita, Manang Pipita. Maboring ak nga may ijay balay may. Iso nga imaya kong ditaw. Ay, amumatan ti maboring, Manang. Ay, kat siyempre tao ak may, di amaw, si kakit di mo. Ay na, kasta unay ti pungtot ni Bantog ken ka, Manang Pipita. Ni Bantog abuntog kaday ti bagbagam ansayng. Anya? Ay na, isaganam kit di dagiti ebidensyam. Tapanagkunak ngamin, plano ni Bantog ti agdarong kontraken ka. Ay saus, nagpaspas mo tunday ta lumapas amo tao. Anday ikaw. Apay ngayon. Apag isumutan dito'y ngiwat ko jay bataw. Kita man ay nagdardaramatan kan. Naikat sapayan jay may sangipan ko dito'y sangaw. Ayan na ikaw, anay. Ala, kasano da ito yan, Manang Pipita? Sapay nagdiritso mailatan jay motor. Saan tamit ang nairupaan no asino day jay? Ay, saus, kasano da ito yan? Ay, nagalasin ti tsurak. Nagsakitan tingiwat kao. Gusto laang day to anak pasamakin ka. Barang sardi nga mong day takin na chismusam. Yan sign. Adda ka di bagbagam, Ay, awan. Awan, Manang. Tikunak, agawid kan. Mapan mo ipaagas kin ni Manong Romeo day tangiwat mo. Gusto la day ta napasamaken ka. Agyaman ka. Tasan aday ta buo aropam tinabarsak. Ngayon ay kabatan rumyaw. Imbis ko mabot atulungan niyak ngamsan may. No day ta tinamnamam, nagbidot ka. Ambam ti may bagakan ka. Kastaw. Gunggunam. Di pala narpog amin day tangipan mo. Tapno malikli ka mo ti mapan ag chis-chismis iti kompormila di ta. Gusto la day ta. Intun kwad mapangkanto manen iji istornian sing. Tapno maulit to manen tinapasamak di tangiwa mau. Ay, masik ako mamit kanyak arumyaw. Kas itinako na. Imbis amasya na ken ka. Saan? Gunggunam kunak manen. Bawam ka. Si kamot gayang Manang Pipita. Kumusta ngay day tangiwat mo? Bakit kitam lang arudan ang nagkabibaw? Damagam pa ilaang. Ibagam laang numang rabrabak ka. Saan mat amanang damdamagak lang? Nagkabibaw lang arudan tingiwat na. Naglastog pa ilang agsasaw. Nay, agtanta na butob kan sakit di Ibagam ano anya day ta? Tikunak.
Nagkabibaw lang arudan day tangiwat mo. Naglastog ka pa'y laang agsasaaw. Anya, siguro, day tanti karmam. Gapo iti kinachismo sa manya, manang. Angam sa bagay, uray kasta tingiwat mo. Makachismis ka matlat na. Saan ka day? Ha? Ay uhunay kan adsaing. Nagalas moten ti pa nagsasaom kanyak. Ay na, jak kumamit kat agsao iti kastoy manang. Ngam nalabas ka nga minang. Iso ati maibagakin ka. Gong gunam. Ala, agis tambay ka manin dito istor ko. Bareng adda manin lumabas a motor. Tapno ad-adan nga agkabibaw day tangiwat mo. Gapo iti kinachismosam. Anya! Marang pipita, sikamot ganti masabat ko. Dani di kayo na ilasin Mayata, maibagay kada kayo day tay tsura yaw. Day ta jay bagbagada na tamaan iti bataw. Anya! Amuyaw, imbis amasya, titatao kada kayaw. Saan? Ibagada agong gunayo ko idi Ngamin nalabas ti aramin yu abakit. Ay, bantawg. Pakawanan na kumamutan Pang-aasaim tadi mo kuman patuluyin ti darum mo kontra kanyak. Mabainak asumangaw kadag iti tattao akastoy ti langak. Anya, mabain kayo. Rumbang ko ma-proud kayo Ibagam iti kadwan aday ta tinaganab mo iti kinachismusam. Anya! Ay nawaw! Liklikam ti agaramid iti saan apudno nga istorya. Iti kasta saan ka makapadas iti makuna nga instant karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyak. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, naimbagkan Kamila. Nakagatang kamutan iti cellphone mo at touch screen. Ha? Eh, kuwamanang. Wan, adamot basit na urnong ko. Gapo iti panaglaklakaw. Isuting gatang ka. Kun saan at touch screen manang. Touchscreen? Ha? Wan manang. Amangan no maibagam lakit di iti sabali ang tao. Amangan no katawan da ka. Anya, ay unay kan Mila. Amukmat at touchscreen kat. Padpadasan ka laeng. Di nakpagbalinan ngawan ang muna. Uray kastuyak laeng. Amuk dagita Mila. Anya, day talakit din silpunan ti jakam mo. Amin apasikot-sikot ti cellphone. Amuk! Kunamlan asino mo't day Amila. Nay, apay ngay. Agung ungot ka man na nagawid lo siya. Anya ti pagpupungtuta may nawaw. Day man Amila. Imparupa na meten kanyak nga awan amok. Anya timbaga na aya. Kastoy ne, gaputa nakitak jay cellphone na at touch screen. Imbagak pay, ana imbagkan kwa na tanakagatang iti barbaro a cellphone. Apay ngamin aya. Anya ko matipagsakitan tinakam mo. Ay unay kameten, di nakpay ngamin palpasan nga agsaukan.
Imbaga na nga rod a touchscreen ka no. Saan ka no a touchscreen? Ket, husto mo timbaganakan ka. Ay husto. Ah. Wen, husto. Ngem jay wagas na anang ibaga kanya. Ket kaslatay awan apulos ti amok na insulto Nay, apay lo siya. Kaslainal daw kamaten ang mapan makitang tangdan. Madlaw mo't adikan sa agin inanan. Ay wen lakay, talaga nga igaed ko ti mapan makitangdan. Agraep ken makigapas. Tapno makagatangak met iti cellphone ko at tax screen. Anya nga minin di imbaga ni Mila. Makitam, di mo ammo. Amok met, iso na lang tanalipatak. Sikap di mo. Abaw, touchscreen, tiyawag iti dayjay. Imulam iti panunot mo, tapno di mo malipatan. Anya? Amangan no di mo pa'y ammaw ti awag da iti a cellphone na mapinpindot. Oho, agpada kay lakin ni Mila nga agin lalaing. No daman agin lalaing kadata, sika! Ngamin, titawa na laing, no tibanag adi na ammaw agdamag. Di na ipilit ti amuna. Heh, mawatam, ah! Naisika mo tin nakatugaw dito istor ni Mila, Lucia. Kuna laki din no asino abalasang, si kagayam. Wen tata, umayak met agpaangin dito yaan. Apay, awan angin iji balayaw. Anya? Ay unay kayon tata. Kas kay laubing akasarsarita. Di ka man maangawin. Nagpintas mo dahi ta cellphone ngay gamon. Kukwam dahi ta. Adda nga rod kanyak di kukwa. Ay kasta. Ay kinasayat nga road no kasta. Kitain na. Uray lakaya kaun ka nasursurok mo tiyag pisbawk ako dada. Si Kangay, amam tiyag pisbawk. Ay na, siyak pa'y laang ayati pagdamagam iti dayta. Siyempre, amok Sige man, iadnak nga road iti pisbawk. Ay, Mila, kasano nga minin ti agaramid iti Facebook? Ha? Pangasim man, tay suro na. Sana balay, awan pa'y met ti gumatang. Anya? Sige nga rod manang. Iyag mo day ta cellphone na. May ka, umunag ka dito, itay suran ka. Ay na, agyaman nak Mila. Kayak ko talaga asurwen no kasano ti ag Facebook. Anya, receive mo a text message, apaw. Lula? Scammer sa? Anya nga minaya, gilinaon day ta text na. Nangabaka ka no iti 5,000,000. Kahit sakbay amaala, awagak ka no. Kaya na na iti message na may sa kanong attorney. Anya, Kasano na nga baka kat awamit si Malsalyak. ay napaw, kagandad ka iti kakasta. Ita panawon kat adun tiwagas ti tao, tapno makakwartada. Kas iti dayta. Lula, nadakas to yung message kat jak ikan ka no. Ha? Adda nag-text kanya ka? Ay, basaak man. Kahit asino ngay day tamanang Lucia. Amangan kit di magnood da ka text maun. Narigatan. Si Kamot Mila. Numero 1 ka a judgmental. Nay, amo na ti judgmental. Ha? Ay, Mila! Umasidag ka! Umay ka! Basaam da ito eh. Ay, nanudyak ag kamali. Ibagbaga na nga baka kano iti 500,000. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Ay, dayto yan ti sungbat dagiti kararag ka. Dayto yan ti ibabak ng kaw. Anya? Naku na iti-text na nga isukano ni Atty. Romualdo. Isukano ti pangalaan iti kwarta na nga baka. Anya, sigurado kay ti dayta. Kasano ko mga i-text na ana nga bakak no saan matapod no? Nag-text ita, naku na naanaskan ka no alutak iti 300 pesos. Tapno awagan nak.
Isuro na no kasano nga iproseso, tapno maalak jay 500,000 ana nga baka. Ita apanawan, Lucia. Adon, dagiti mang lukluko ataw tapno makakwartada laang. Di nakman isuro si Karandi. Nalaing ako naktumot, ang Muktar Aramido. Anya? Ay, maalak la day 500,000 apangabak ko. Ultimum, uray 5 aduling awan maramanam. Ay na, nagpintas kamutan iti kastala nga manang Lucia. Papanam ngay. Mapanak ijay ilay. Mapan ko ipaw it day 5,000 kin ni Atty. Romualdo. Iti kasta, maalak mo't 500,000 apangabak ko. Anya? Mala, labsan ka pa'y ha? Ay naman ang Lucia, mabitlaang. Pangaasim, dungag ka kumaiti ibagag. Iskamar day ti bagbagam nga Atty. Romualdo. Di ka kumabasta mamati kadagiti bagbagana. Nga main, saan lang asika tinakaawat iti message akas na? May sangkamot. Imbes ko maatulungan naktap no maalak adagos ti kwarta. Kastapay laang matibagbagam. Amom, agpada kayo iti panagpampanunot kin ni Rande. Anya? Ay namila nalaingak ang Muktar Aramido. Ha, tikunamkit de. Umapal ka lang kanya. Gaputadakkel agatadje na nga bakak. Ay na, maalak la day jay. Dakdakkel to ti istor ko. Ngam day to nakabasbas si ti karga na nga istor mo. Anya? Ay na, awanin anana. Nalpasan nga impawit ni Manang Lucia di 5,000 iji nagpamarang nga turnay. Anya, ay una yan. Nangalaan na ngay iti 5,000 nga impawit na. Ay na, tangdan na kano anak kiraot iti manungal daw. Dayta, tinako na ni Manong Randi itay may gimatang. Ayan yan. Dayta, tirigat na kin ni Lucia. Di na kaya ti paisuro no maminsan. Paturayan na jay ugalin ang agin lalaing. Wingarod na. Nadamot lang nag-text iti apok. Iti kasla jay message ana receive na. Ngamusan may ngayon kaskasaw. Gaputa mo may ngay scammer day jay. Imbagak mo't day takan kwa nana. Ngamsyak pa'y tinagbalin adakas. Ha? Umapalak ka nung aming kat. Ayun na yan ayan ni Lucia. Talaga di na kayat ti paisuro. No ay niya tiyan muna. Isulatan. Tagin lalaing ka nga raw. Anya, tinutupan ni Lucia di scammer. Wun ka nung nga raw. Ay napaw. Ado ti manglaplapod kan kwa na. Ngamipilit na mo. Ay unay ni Lucia. Sa bagay, sipod pa'y. Di na kaya ti paisuraw. No niya ti muna isaw. Day ta nga road. Ngam sayang mo't ay kwarta nga impaw it na ije nagpamarang nga aturnay. Apay saan nga ta bagbagaan nila kay na? Kanayon mo't kano abagbagaan ni Randay. Ngam talaga natangkan tulo na. Payman, no masabat kun tao, takasaritak man. Ewan man, barang sikat idenggan na. Ay na, Lucia, pangasim ko ma. Huston day tangar aramidam. Agpalpaloko ka lang. Anya? Adon tinakapadas iti kasta. Ngem di da tinutupan kunak manen. Wen ata siya klaang matinalaing. Ammom, kunaje attorney, maudi kanun nga ipawit ko kankwana ket tay 3,000. Ha? Isu akal pasan nga ipawit ko, maalak meten je 500,000 apangabak ko. Ay na, matungpakan san. Tap nagpanunot ka. Na, tong paanak? Sige maalak laday je pangabak ko. Talawan ka kunak tumag. Na, ay talaga adi mo kaya ti paisuro. O sige, aramidam ti ammam. Ngem no mailumlum ka iti utang, gapo iti dayta. Gunggunam! Kahit nagutangan ngay ni Manang Lucia iti 3,000 Manong Randay. Ay, diyan mo. Pimanaw iti bigat.
Kunana ang mapan ka no umutang iti kwarta ka ni ading na, jilaod. Ay, unay matan ni Manang Lucia. Di na nga tamadlaw nga ut-utakan laang di scammer. Saan siguro? Gaputan na imula iti panunot na, kadya 500,000 nga ibagbaga di scammer. Ay, saan lako man ang nagsilsilpon ni Manang Lucia? Oo nga rod. Agdadamo nga min nga agsilpon, isuakas jay. Sa pagin lalaing. No isuro, isupay ti makapungtot. Maamiris nanto amin ang maibagbagakin kwa naman, no? Saan pa nga ita? Saan nga agbayag? Di nanton makontak di scammer. Ay, nasaya at nasabat ka, Lucia. Ha? No di mo kaya ti dumngag iti asawam. Pangasem, ta dumngag ka iti ibagak. Nay, anya ti bagayo tata. No may papanday ta iti na nga bakak 500,000. Awan oras ko. Talo laangan nga aldaw. Talo laangan tata. Maala kundi 500,000. Iso ang mabalin ka di, sardangan dak. Anya, Maalak laday gi kwartak. Di kay to am mo aminin. Agpapada kayo iti panagpampanunot. para makita. Hay, kuna laki dinudanggan ni Lucia ti bagak ngam samait. Awan tata, ura asinaw. Di na danggan. Agbabawi day jay. Puputan yaw. Ay, hanyang arod na di namat kaya ti paisuraw ta natangkin ti ulo na. Sayang lang ti kwarta nga impaw-paw it na iti scammer. Nay, apa yan nagawid ka pa ilahi? Kunak man no naalam mo di 500,000. Kunak man no talawan na kon. Anya, Isumot ti kanayon mong ibaga. Talawan nak no bumaknang kan. sardangan nakman si Karandi. Ammom lang arudan anagmadi ti aldaw ko. Sao ka pala sao. Inton kon pagpapasan ko na Okay, magagaranak nga ro da makakita kin ka abaknang. Siguro inton bumaknang ka, tinagan mo to ke Donya Lucia. Oh, Sardangan nakunakman! Ang mga nujak makapagtapal matungtakan! anya? Apay ngayon, jakmatan maawagan ni Atty. Romualdo. Itangaal daw timbaga na panangalak iti 500,000. Ngam itay pa'y ngawawagak. Ngam saan matan nga grireng. Oh. Apa kas lagparparikot ka, Lucia? Itay ka pa ilapalpaliwan. Ha? Apay, naipaw itda ka din, di 500,000 mo. Parikot mo, no kasanom amapan i-withdraw. Wano, amang no parikot mo ti arkilam alugan. No day ti parikot mo, agsapulak. Wano, ayabak ni pare Kardeng. Jay truck na nadakkel ti arkilaam. Anya, parikot ko nga rod gaputadyak maawagan ti cellphone na. Ita, kastakit din ti bagbagam. Makapainsulto ka. Daytan ti bagbagamikan ka. Kalpasan amaala na amin akayat na. Awanan! Maawagan pa nga roda dyan nga scammer. Agin lalaing kan tumit. Anya nga ita? Ha? Ure agluwa ka iti dara. Awanan! Ha! Nay, si kamot gaya man ang Lucia. Kahit kumusta ngay di 500,000 mo. Naalamon. Ha? Kahit uray may sabuti lang mat as soft drinks at ilibrem kada kamay. Apag isaw, nagbara ti panawan ita. Di nakasarsarita si Camila. Napudot ti ulok. Iso apang nga asim tadi mo nayunan pay. Ah? Ayawan nga paiso. Amangan no sumabog. Anya. Ay nanodyak makapagtapal ang mga numatungpa ka si Camila. Anya. Ay naman ang Lucia. No di mga kakumakada kamay. Awan ko matiparikot mo ita. Amin mat ngamin nga ibagami kat tagidaksam. Anya nga ita. Agin lalaing kanto nga main. Kaslaam mo yung amain. Ha? Oh, anya nga ita. Parikot mo no sa dino ti pangalam iti pagbayad mo kadag itinututang mo. Mila. Kasta ti maganap ti agin lalaing manang Lucia.
Suru-suruan tay ko mga min, ti dumngeg no aday bagada. Nga main, panangisakit mi kan kaday jay. Ngam ti dakas na. Maday ti panagawat mo, iti may surusuro kan ka. Nay, si kakadinday talo siya. Ay. Ay na, dandani di kamutin na ilasain. Ay, uwan tata, siyak nga rod. Nakapitpita kak lang amin. Naggapuak ijay laod. Napanak na kiraop ijay ayanda tata karding. Kasta. Ay, kita am talangam. Kas kalatay walang iji bagyaw ay nawaw. Anya? Mala makiraap ka. Tapno damanan ipawit mo ka ni atornay. Bareng madubli ti 500,000 ket ag 1 million. Saanan ang maulit tata? Ah, Agbababawi akitan. No dimngagak ko makada kayo. Saan ko maakastoy tinapasama? may kamayata na ka-amiris kan. Uwan tata. Adal kan kadayta. Ano adda gisuraw ay denggemet sag paminsan. Saan ket apasig abaribar ti sungsung bakmaw. Mawatam? Uwan tata. Mala, umay kan lakay, mangantan. Ano santan aday tuyo asida. Anusan dita nga. Kastoy lata na kanayon. No di mo kumaimpais kam di kwarta nagbamban no gamit ti mano alawas. Saan kumakastoy? Pakawanan na ko man alakay. Tadyak dimngag kada kayo. Dayta ket ti maganab ti agin lalay nga kasken ka. Agasem, amin at tao dito barangay tayaw. Pinalagi panda ka. Ta isakit da ka ngaron. Ang manya nga itinaramid mo kun sungba mo. Oh, Ikarik lakay. Saanan ang maulit pa'y. Promise. Ay, nawaw! Liklikan tay kumati agbalin nga agin lalaing. Tapno iti udi na, kat saan tay anakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kasanungay pare. Mabalin ka din ngay laban tay manok mo inton umayalawas. ay ka mabalin na. Amin ang manok ko. Anytime, kat mabalin. Sa bagay mo't kit diya. Isungay sa ganam ti kwarta pagpustam Sigurado ang mga bakti manok ko ay nawaw. Di mo pa kadanagan day ta. Adda kwartak apagpustak no bilang lang. Ay nawaw pare. Anya, kunak man no si daan tinapan mo ginatang ijay sentro? Kuha bakit? Mano nga oras mo ijay? Ngam nagawid ka nga ima-ima? Anya ka matun? Oh, anya day taad da di tabulsam Di bakit mate? Vitamins ti manok. Anya, ay nalundog. Imbag pa'y jay manok mo. Di mo maliwayan nga igatangan iti vitamins na. Ngam no para dito'y balay, adu arason mo, makapahigh blood ka. Ha? Agluto ak ngam di ka mang mga na.
Dayta vitamin ti manok mo ti inumam. Salbag ka. Ha? Numabisin ka. Mangan kamutan iti mais. Na. Ay, numapunuanak. Partyak amin dagiti manok mo. Anya? Oh, pari lundog. Nagsapa ka matan ngay may dito balay. Imat mo matan dayta manok mo. Una, nasapa ngay may. Ginundawayak ang nakaturog pa ilang ni bakat kaw. Ay no nakariing day dya ay sigurado abantayan na. Anya? Agpilas kahan. Masapa ta pumanaw ditoy. Ang mga no makariing ni aning ke surutan na. Anya? Agkapita ko mga pay mata. Saan na yun? Intaki din. Ang mga no day tapay ti makamalas. Anya, nasapa man na napimanaw nila kay mo. Ay, wan mare. Ginundawayan na ta nakaturog kami pailaang. Na, na yan ni pare Londog. Talaga nga adik mo tin iti palot Ay, day tangarod ti kanayon ko apag pungpungtutan. Ngamin, isumatlatan ti papapanan ti kwartana, mare. Ay ka nasaya at ano ka na yun ang mga bak? Ay, kat nasayahat ko maano kasta. Ngam saan mat nga rod. Tano kanayon ko amang abak jay manok na. O di adda ko mamit sidaan nga isang put na. Awan mat. Anya? No addaman kwartana, unaan na pa'y ti vitamin C para iti manok na. Kasjay akanayon. Kung gayam nanang, inton bigat ti ikap iji pagadalan. Kasta ka di anak ko. Ay, sapay adda trabaho kinton bigat. Mapan kayo Hindi kayo mapan agikap kutli magasot ti multa. Anya, maala, di ka madanagan. Kasaritak ni tatang mo no sumangpat. Isu ti mapan agikap. Una na. Oh, nasaya at si mangpet kan. Katanya ngay, nangabak di ipanpanakkel mo amanok mo. Nangasim man. Uray talang. Di ngiwatan. Ang mga nod ada pumudot ti ulok. Ti ko namkit de naabak. Iso akasta tilangam anagawid. Palot pa more! Ijay kapaykit din ang nga umyan. Naa. Ay, wan gayam, inton bigat, si katimapan ijay pagadalan, inka makiikap. Kuna ni muklo alimagasot ti multa ti saan amapan. Sikati mapan. Adda na patag apapanak intun bigat. Anya, ay unay kan lundog. Sa dino ti papanam, mapan kakadimanen makipalot. Ay no, po! Di ka kadiagdanag. Bayadak di multa alimagasot. Anya! Day. Payakas la jak mo maranranaan ang lilondog dito balayaw apaok. Kanayon nga awan lolo. Ngamin, kanayon arumwar. Mapan iji palutan. Anya? Kanayon pa marabyan Kanayon masapa arumwar. Iso adiyo maranranaan. Ay, ayan, ilondog. Ay, talaga nga impamaysa nanti oras na iti sugalo no palot. Tay tangarod lolo. Isupay ti pag-apanda ka ni nanang. Kastaya apaok. Un lolo. Ay, payman. Maranak tuman da dya londog. Pagsasawa man. Amo mare, makalukak man. Apay mare, ibagam tapno duwata nga agel. Ngamen, ibagbaga ka dagiti kakalugaran tayon. Akasla nila kay mukan ni tumboy tagasawa. Ngamen, isuda ka na yung tagkuykuyog amapan makipalot. Ano niya? Wan mare, ay na, tunggal makitak ni pari lundog. Ni tumboy ka na yung tikadwana. Wang ngarod mare, kaslagi manukin ti anak da. Ay, Wen mare, ngamin, isulaang tinapatagkan ko ana. Agasam, imbag pa'y dagijay manok na, tamaigatangan na iti vitamin C. Ngam no da kami iti anak na ti agsakit, ay na, di na kami pa'y maigatangan iti agas may. Apay, saan ka di pa asimang pet ni lundog?
Ay natatang, saan pa'y? Rabiin to no sumangpet dayjay. Rabi a sumangpet, masapan tumanen arumwar. Anya! No maminsan, ijay payen balay ni Tumboy ti pagturugan na. Agawid tulaangin dito'y balay iti kabigatan na. Anya! Ay una yan dahil alundog. Ay, imayak ta kasarita ko madadya alundog. Palagi pa kumakait. Jak maranaan kahit. O may kayong tulangan inton bigat tatang. Masapa kayo. Sigurado ang madanon nyo dito'y balay. Nasaya at mata na panunot mo pa'y laang tinagawid, lundog. Si kamot bakit? Apay adi ka pa'y lang naturog ijay ayan ni Tumboy. Wano alaam-laangan amin nga usar mo dito'y balay. Ijay kan nga agnaed. Uray di kan agaw awid dito'y balay. Ijay kan, alaam amin nun dagiti manok mo. Anya? Agawid ka laang no kay kayat mo. Nasaysaya at laangan no pumanaw ka. Naa. Ha! Makauma ka. Ala, pumanaw kan! Oh, anya day taimot mo. Si Daan? Saan? Mais da ito yung vitamin C para iti manok ko. Anya? Ay, bakit? Pasensya ka na. Sana nangabak ti manok ko. Isungawan igatang ko. Ay, unay kan lundog. Tapno amom, anya. Manipod na sursurom ti makipalot. Awan meten sir-sirbim dito'y balay. Anya? Awanan ti oras mo kada kami a pamilyam. Ad-adon ti oras mo kada giti manok mo. Wano saan? Ni Tumboy. Kaslay supay kit din ti asawam. Naa? Iso ano addan to ka sa pulam. Ijay ayan ni Tumboy ti pagkidawam iti tulong. Na, itaman pa'y nga ka dito'y balay. Apay, awan pagnayo kin ni Tumboy. Di mo madlaw kitag gurigurak bakit? Ay, awagam ni Tumboy ta iso ti umay mga sikaso kan ka. Ibaon mo ang mapangumatang iti agas mo. Anya? Tano siya, awan bibang kukan ka. No awan rik-rik na, dagiti manok mo, tas asikaso. Sa itatagurigor ka? Adda ka dito'y balay, akasla nakakaase. Ha? Ni bakit mo? Ay nadinak bakit-bakitan si kalundog. Saan nak ang maala iti pakasta-kastang? Oh, si Kamat Gayam. Ngun, imaya, gaputajak matin mauray ni pari nga umay ijay balay. Kasta? O ala umunag ka. Adda ni lundog di taunag. Agsaksakit. Ano? Agsaksakit? Na, agsaksakit ko na. Damagampay lang. Ala, umunag ka. Asikaswang. Total, si Kamat akanayon ti kadwana. Ano? Nasaya ata na danon ka dito balayaw. Itaman pa ngawan na panam. Uwan tatang. Apay agsakit ka? Tatang. Kahit ijay kumayan ni Tumboy ati pagyanam. Alam ijay dagiti manok mo ta ijay kan. Ni tatang mait. No nasaranta ka, di ka matatao dito balayaw. Ang itatadarik-rik na, ay na, kas kala pimpiman. Agiyaman ka tanasingput ni bakit mo. As-asikaswun na kalata. Inapod no na. Awan agas kong tatang. Idi pa na minsan nga ibagbagakan niya aning agumatang. Ang dinak mo tikas-kasaw. Ay kagunggunam Uray siyak met ano kas tati asawak. Baybayak Awam met yaw awat na. Gapo ta amin akwartam si kalundog. Mapan kan agserserbi ngamin iti manok mau. Ikamat ati pamilya iti panawan. Hala, kas itinakunak itaya niya. Ingka ijay ayan ni Tumboy. Iso ti ibaon mo amapan gumatang iti agas mo. Nawa tama? No kasta, agsaksakit nila kay mo, mare. Wen mare, natudwan da ka nung amin kin ni Tumboy, idinapanda na kipalot.
Anya. Jak pinagtumar. Tapno agnakam. Ay, Barang day tati pagnakman na maray. May ngagpay so day atumboy dito balay. Ngam sinarungkaran na lang mag. Di namot imbat yan iti igatang na iti agas. Ay na, pangalaan na nga iti kwartana. Kat damag kung agpadadakan nila kay mo, ang nagsasarunod ti pan nakaabakda. Kasta, maray. Wen maray, iso siguro nga awan imbati na. Ha? Apay day tamanok ni tatang nana. Di ka natagari. Ha? Parchik day ti manok na. Ta iso ti ipasidatakan kwa na. Barang umimbagag. Ang mga nuagungot iti day tangaramidin niyaw. Di ka natagari ko na. Siyak ti makamu, anak ko. Oh, lakay. Tangay di ka mutin umimimbag. At dain sa ganak amakan para kan ka. Barang umimbag kan. Oh, aday na. Umigop ka iti sabaw. Naimas day ta. Nain agore ka. Nagdadakkel mo tin nga iwat ti manok da ito bakit. Ay, di ka agar-aramid. Day ta di paboritom a manok. Iso day ta, di kanayon mo apaggastusan. Anya! Malamangan kan lakay. Anya, kamutin. Apaya pinaratim ti manok ko ngay. Kat saan ka di aga po iti pan nakipalpalot mo, iso ang nagsakit ka kasta. Gapo iti manok, awan kwartam. Gapo ta naabak amin, ijay sugalan. Ken gapo iti manok, awan oras mo iti pamilyam. Iso akasayaatan, nga ibusak aminin dagiti manok mo. Bareng iso tagbaliwam. Anya? Bakit? Pangasi mata di mo ulitin ti inaramid mo. Ay na, di ka agpakpakaasi kanyak akas talundog. Apay, idi agpakpakaasi akken ka, adi kan rumwar, gaputa nagsakit ti bagbagi. Nagtungpal ka kadi kanyak ka? Saan? Karik bakit? Agtong pala kon iti ibaga. Basta di mo ulitin at agparti iti manok. Depende. Anya! Ay, unay matentikas to'y. Manangal daw na ito agurigor ko, ngamdyang maging bagay. Ay katang nanayon pa'y kit di ko man akasta ka. Tapno maikat mon ti bisyom, ti managpalot. Ay, nawaw. Unay kamutain. Kanayon nakmutin na pagpupudutan. Katanya ti kayat mo, maragsa ka na, ha? Yalanak man iti danom tama kay ninumak. Danom. Sige, mabiit lang. Mabiit lang, lakay. Aday ta. Uminom ka, lakay. Nagsingpot kamutin bakit? Ay, katuan alakay. Iso nga rod nga intimplaan ka iti Diyos nga inumam. Barang maikaten day tagurigor mo. Iti kasta, makarwar kayon tumanen kinitumboy. Anya da ito Diyos bakit? Apa sa bali tiraman na. Apay, di mo madlaw tiraman na. Anya, kasla, da ito yung dagiti ipapainom ko iti manok. Dayta nga rod. Dayta, ti kanayon mo agatangan. Saan ka di? Napat patagdagiti vitamin ti manok mo. Ngam dagiti kasapulan dito balay. Iso nga ita, iso mati painom ko ken ka. Unay ka na. Apaya ka sa daramidam. Aday ta, mangan ka pa'y. Addamanen insaganak akanam lakay. Anya, ipakan mo kanyak dayta para manok amais. Kat, no anya ti kan dagiti manok mo. Isumat ti para kan ka. Total, isumat ti napatigkan ka. Nasayot, tanakumay ka pare.
Anya, naimbag ka mo't gaya man. Uwan, Pards. Kahit kasanungay. Mapantay laban jay manok mo inton bigat. Medyo manok ko akadak ka lang ti bagbagam. Awanan na. Oh, anya ti kayat mo suwan. Pinagpupudutan ni bagat a pinarte. Anya? Apay ngay akas jay tinaramid na. Ay, bagtitsa ti asawam. Amo na ngay so di kanayon mo ngay laban. Pinarte na. Gusto lang ti naramid na. Naamiris ko ngamin. Asana na saya ti impait ti bulang iti biyag ko. Manipod na sursurok dito makipalot. Namimpinsan na napukaw ti oras kan panawon ko iti pamilyak. Huh? So manipod ita, jak kayatan ti mapan makipalot. Agbalbaliw akong Pards. Napatpatag ti pamilyak ng dagiti manok. Anya? Iso manipod ita, jakon sumurot kan ka. Ila ko kung dagiti nabati ang manok ko, tagmula aklangan iti bangkag. Iso ti pangibukbukak iti oras ko. Saan aday ta makipalpalok? Oh, nagbalbali mo nila kay mo, Mare. Un mare. Ken inla ko na matandagi tinabati ang manok na. Ay, nasaya ata. Awanan ti pagparpari ko, Tam. Husto ka mare. Ay, imbaglaangan ta na panunot ko apartyon di may sa manok na. Ken pinainom ko iti vitamin C ti manok. Ken pinasangwak iti mais apang manok. Isu kumatipakan ko kan ko anakat. Jak namnamaan nga isumat gayam ti pagbaliwan na. Ala, naaramid mo day, Mare? Wen mare, o kita worth it. Iso nga ita, saanin ang makipalpalot nila kay ko. Addan ijay bangkag, agmulmula itinatang. Ay, katmayat. Aday tangay naramid mo, Mare. Namimpinsan na nagbalbaliw nila kay mo. Ay, nawaw! Unaantay kuma ti pagsayaatan ti pamilya. Sakbay ti dadduma. Iti kasta, saan tay ang mapadasan nga uminom iti vitamin C arumbeng apang taraken. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nay, apay nga inlukat mo amin atawa kas kadarwangan. Bakit? Wen na, inlokat ko amin tapno maangot kamin nga karubati lotok nga sidan. Fried chicken ko naman. Anya? Apa iso lang ti makabual nga gumatang itinaymas nga sidan. Na, apay, imbaga dayakin ka ti kasta. Haan, nga basta kayat ko nga amin nga lotok at maangot da. Tapno handa nga panunutan nga pimpiman tamat nga han nga makasida itinaymas. Anya? Tiyan mo siguro ni Kumari Minda, kat saan mi anangag di saritaan da nga agasaway dirabi ay. Anya da ita Sandra. May papan iti si daenda ananan. Tunggal agluto kano iti naimas a si daenda. Masapol nga ilukat na amin ari daw kas kadatawa da. Iti kasta, maangot ti kaaruba. Ay, unay matan ni Minda.
Sumrumanan titililing na. Apay, masapul ay akas jeti aramidan na tunggal agluto. Ay naamuyo matan ti ugali ni Mindana na naparamag. Iso nga oray basit labanag, iparamag na. Ay, dayta ti diyon aramidan. Saan anasaya ti kasta nga aramid? Saan mo, tatang? Nila ang mariminda ti mga aramid iti kasjay. Unayin dayja ka arubayaw. Nagalas ti ugali na dayja minda sipod pay ay nawaw. Wen nga rod, tatang, no maminsan, masapol nga ipukaw na anaimas ka no ti sidaganda. Kasken kuha na ti tao nakababain. Kapo iti kasjay nga aramid na. Na, sa di no ti pangipanam kadagiti na baam akawusta? Inakman isampay di batog ti balay da Sandra. Anya, apay nga ijay pala hangkit nagwayaan dito sampayan tayo. Kayat ko nga ron ijetap no makita dati kabarbaro nga kawas nga isampay ko. Ay na, anyan ti mapaspasamakin kami da. Ay unay kan. Ultimo kawas mo akabarbaro, masapol nga para magmaw. Katuan na! Tapno panunutin ni Sandra nga saan nga lalakaan dagiti kawas ko. Ay, Minda, pangasiman. Ingkaman akasan dagiti insalapay mo iji batog da Sandra. Nakababain. Anya ko mati kababain ijay. Nagsalapayak lang mat. Ay naapo, Jack, amon no anya ti karga ti utak mo. Imbag kumamot no dagiti kawas mo lang ti insalapay mo ijay. Angam saan, mate? Agraman underwear mo. Ay na, impan ko amin atap no makita ni Sandra nga kabarbaro dagiti underwear ko. Ada pa itibak ko naman. Anya? Amo, kumapalday jay. Iso nga tunggal masabat ko kat nakadumog. Hanak to pa nga kasarsari taga po iti apal na. Nay, apay anak ko. Naglaba kayo ka di kinitatang mo? Apay nagadumot ng tinakasalapay dito'y sampayan tayo. Saan na lang? Saan tayo ako kwa dagita? Anya? Kuko ni Antiminda. Insalapay na itay. Nagwayaan ijay sampayan da. Ngam dito'y pailaan nagsalapay. Awan mo't nakasampay ijay batog da. Jakan mo na lang. Ay, una yan ni Minda. Madlaw nga min apasig akabarbaro dagiti kawas nga inlabana. Iso siguro nga imay na insalapay dito'y batog. Ti ko na siguro kat umapala. Ha? Alabay amo na nako. Sana bale, awan mo't salapay tayo. Anya, kasta ti inaramid ni Minda, Sandra. Awan na. Mas daawak nga ro, tawan mo't nakasalapay ijay batog da. Tapno umay kumaagsalapay ijay batog may. Ay, naparamag talaga ni Minda. Anya nga taya ti maganab na nga agaramid iti kasjay. Uray anya pa'y ti aramidan day di amin danana. Uray ka sa anak nga umapal kadagiti usar na. Ay katwan mangnam na malaang kinilakay na. Dakal matan dagiti anak da. Ngam di namat kaya ti agtrabaho. Kumparakan ka anatalgad ti trabaho. Wana na, saan kumatkit di ngay palpalangwad. Ngam basit lang mat abanag para kanyak dagiti pakpakita na. Nakadkadlaw launay ngamin asyak ti paspasikatan na. Ay, jakla kayat atutupan. Ngamin, amu tayo mutin ti ugali na. Nay, kaliskis mo't ti bangus ting kargam iti basit a planggana. Apay, pangipanam. Inakman isa buwag ijay parangan da Sandra. Anya? Ay, dadal saan mo ti ulam sika? Anyan day tangar aramidin? Apay, da kasaya matararamidok. Di kayat ko lang kat panunutan da nga saan tayo nga ase-ase nga tao. Masapol ayang aramidin ti kasta. Ay na, Minda, pangaasi man tay sardeng mo da ita. Nakababain kada Sandra. Nang runa iti asawa na. No, dati rumbang nga agbayan kat isudahan nga siya. Ha?
Wen tatang, kasta ka na yun ter aramidan ni Minda. Tunggal aglaba. Iji batog may timapan na pagsalapayan. Ay, kaslasan nga agpampanunot da dya ka arubam. Ay, no siyak lang ang mga no tinutupakaon. Ang mga no pinagsasawak pa ikidin. Wen ko mga rod tatang, ng pampanunutak ngamin, ang mga no aga pa kami no tutupak, isa baybay aklatan. Sa bagay Baybay aklatan tatang. Addan tugon daw ay ama amiris na asaan anasaya at dagitar aramidan na. No, mapanunot na dayta. Itikas jay nga ugali na panagkunak. Sana na ito lang na, anti kinaparamag na. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Minda. Ne, nanati na. Kasladot-dot mat ti manok, day ta nakasupot nga imot mo. Ay, wana na. Siguro, ipan mo manan ijay arubayan da sandraan niya. Ha? Ay nabalasang ko, agbalbaliw ka kuman. Saan anasaya at day tangar aramidem. Apay, iti panagkunam pakaidayawam dayta. Uray basit abanag, masapol nga iparamag mo. Anya nga iti maganab mo nga agar-aramid iti kasta. Tapno ibagada nga, ay naimbag pa'y daminda, takanayon anaimas ti sidaenda, kasta ka day. Ay unay kan ayabalasang ko. Kas kalag pampanunot apaltat. Ay nawaw. Ha? Ita, makapungtot ka, iti kastaan na ibaga ni nanatinakan ka, katpudno may. Ha? May sakamat nga! Amirism ka di anaimbag. Saan anasayater aramidam? Nga amin matan kat masapol nga iparamag mo. Noan niya ti kawas mo, kas kadakan ka nam. Kat namin ano matan nga yung baga kanyam! Nak- Nga raramidak te kastoy! Tapno handa nga yung baga nga aasi-asi te tao! Ha? Ay, apay kasta talagang ti panunod mo, Minda. Ado ti wagas mabalin mo nga aramidain. Tapno maipakitam iti tattao asaan ka nakakaasay. Saan akasta? Awan, tupay bukod mo akwarta. Laita ka agparparam magtar aramida mo. Ha? Manunutam. Ni Sandra apaspasikatam. Ket adda natalged at trabaho na. Kumparakin ka. Anya! Adeta, naipuruwak kung dagiti nagtulangan me. Sigurado nga makita danton. Makita da Sandra nga ag-asawa. Tulang tilitsyon ko na ma. Minda, Ha? mayat mare. Congrats ha. Wow, naimbag pa'y kada kayo kumare. Lechon gayam ti sindayo itay anya. Ha? Anya ngay manan ti sidaan nyo inton rabi nga umay munto manan ibul lang ti pagtulangan nyo dito arubayan me. Ibagamon maray, tapno may advance kumitten ti panangdayaw ko iti sidaan nyo. Itikas na, oray saan mon nga umay ipurwak dito arubayan mi ti nagtulangan nyo. Aniya? Ala, ibagamon. Eh. Itikas ta, saan ka nga agsubli-subli nga umay mangibul lang iti pagtulangan nyo dito arubayan mi. Anya? Naikat kay ti trabaho, Leo? Wen. Agkisay da iti trabador. Ket may sak anay kat. Anya? Mang sapulak to iti panggada ka sa bale. Katrumbang lang kasanutan nga no bilang lang. Salbak kay titi kasto nga awang pati si Dan nga. Apay makapungtot ka ngay. Gading ka mang sapul iti panggedam. Anya? Numang namnama ka lang iti yawat ko. Awa na! Talagang agbisin tayo Anusan nun niya tadda? Siguro. Iso akas taon iti pungtot mo. Gapo taawanan ti sidaam anaimas nga iparamag mo kadag iti kaaruba man niya. Anya? Dahil tanti bagbagak.
Saan aka na yun nga da igatang mo itinaimas asidahin? Anya ita, agparikot ka ah. Da ita ti maganap mo aparamag. Nakapudpudot ti panawan. Ang namapay nga inseram mo ti taw-tawa kas kadari daw. Agluto akit ipiskaw. Tuyo. Anya? Agluto ka lang? Isaram pa'y tiri daw kang tawa? Ay! Maawata ka unti kayat mo asawan minda, ha? Iso nga isaram amin ti tawa. Kain ruangan, tamabain ka maangot dagiti ka aruba tayo. At tuyo itan, ti sidsida man niya. Sumardang ka man matita nga. Hala nga kasarsarita. No mo nga napudot ti ulo. Aha. Napudot ti ulom, ah? Gapot tadi kan makasida iti naimas. Awanan ti may paramagmaw. Kasta ka day. Ay kat nasaya at ngarod Nakaamiris siguro asaan nasaya at dagiti aramiden na. Saan na? Iso nga insardeng nanti umay na panagibulbul lang ititulto lang dito arubayan mi. Gaputaawan ka nun ti trabaho nila kay na. Anya, wala na. Iso akanayon mi amangag nga adalaang di taunag ti balay na. Ay, husto laeng. Bareng iso ti pagnakman na. Bareng nana. Nagbanglumot tanti maang angot ko amalot-luto asidahan. Siguro ija ayanda Sandra. Kasla ginataan mo't aking crab. Kasla kumamot ti sidahin ay na. Nagbanglo si ka. No kayat mo alama minan nga kawas mo ta ang kay Jayan. Agnat kay Jabalay dan. Ne, apay nga kasta ti saom. Ibagbagak lang mo't anabanglo tulot-lutuan da. King crab ko naman. Naimas da dya sidahan, bakit? Anya? Ay, salbag kakit di nga asawa. Yang kay Jayan ti king kraban. Apay nga ta, tunggal umayak dito'y balayaw, at damang angot ko nga agat tuyaw. Idi na minsan nga'y mayak, at damanan, idi kalman, sa ita, agat tuyo latta. Ay nanana, amangan no adda makangag kada kayo, narigatan. Di tayan damin dati pagtataudan day nga angot, nana. Uray nga rudda kami, kat kanayon mi ama angot. Kayat mo asawan, kanayon atoyaw, ti sida enda. Wala na, ngamin, isumat ang kanayon ti mangmangagmi apag-apaan da nga agasawa. Anya, no ini, tunggal agluto iti naimas asida enda, ilukat na amin atawa kan ridaw da. Ngam ita, uray dala agsara nagluto da. Anya, kin amuyo nana. Idi, numalpas nga aglaba, dito'y pa'y batog mi ti umay napagsalapayan. Ngam ita sa anan. Gaputa pa si gan adaan dagiti paspasikat na kanyak abadbado na. Ay tilang bako na. Nakaamiris siguron. Iso amabainan nga agparaman. Pangasiman minda. Ilukat mo man tiri daw kung tawa. Ay, diyak makaangisan nga po itinaksit ato yung ngayon lutom. No ang ka nga makaangas di rumwar ka. Apay ngamin ay akasta ka. Gapo ka dita di mo kayat amaangot ti ka aruba at tuyo akanayon ti lutlutom asid sidain tayaw. Mabain ka? Gapo ka nagiti aramid mo asaan anasayaat? Kasta? Uray isiram day tatawa. Maangot dalata. Gapo ta damot abot apagroran ti asok. Kas kalasaan nga agpampanunot. Aday ta. Di ato'y langan underwear ko ti saan ko pa nga na isalapay. Isalapay ko man langan ito'y nalingad. Tapnohan nga makita dagiti lumabas nga tatao. Kumaray. Apay nga'y aditamot kan nalingad ti pagsalapayam. Mamagaan nga rod dita. Ay, Sandra. Nawayamot iji sangwanan mi. Awan nakasalapay.
Sigud mat nga ijay ti pagsalsalapayam. Saan ka de? Kwa. Ay, Anya ako amaray. Gapo ka din, tadaan dagiti sigud nga umay mo isalsalapay ijay batog me. kwa, kumare. Amok asyak ti kanayon mo apaspasikatan kadagiti kabarbaro nga usar mo. Agasam, uray nawaya dito'y batog yo, umay kapaylaang agsalapay ijay batog me. Anya nga iti kayat mo asawan di tamaray. Kumare. Pakawanan na kumaa. Iti kas nga nararamid ko. Gapo iti kinaparamag ko kat... Kaslaak nga nakakaasitantan. Sore, kumare. Ay namare, awan day jayon. Tinapatag, nakaamiris kan. Katsapay la kuma, tasaan mo nga ulitin dagiti madi nga inararamid mo. Ay, nawaw! Surusuruan tay kumati agulimak. Gapo tasaan nga amin abanag, katnasken nga iparamag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay! Salbag kit di dayto a signal. Salbag a talaga. Awan pa'y mati aldaw a pumigsa. Kanayon latan a nakapsot. Ito'y kapay-lapal-paliwan si Kasining. Sang kaingatom data silpon mo? Awan nga rod ti signal. Agpukaw-pukaw. Iso nga ibirbiro kaw, mawatam. Anya? Kasaritak kumakit ti kasinsin ko nga adda iti abroad. Ag-video call kami kuma. Ngam awan mat signal. Kaya daytan, ti pagpupung tutam. Ay katuan alangan mat amarag sa kanak no kastoy nga awan signal. Makapa-high blood tapno among turyong. Apay ngamin aya aparikot mo unay ti signal, sineng. Anana, parikot ko. Ngamin kasaritak ko mati kasinsin ko. Umutangak iti kwarta na. Ngam nay jakmeten makontak. Gapo iti agpukaw-pukaw a signal. Ay makapasuron. Anya, ay sos amangan mo't no awan load mo iso akasta. Ha? Ayun nga agpaisoan niya. Ay na, agload ka ngamin abalasang ko. Iti kasta ag-video call kayo. Un nga agpaiso. Naimbaglaangan ta impalagip yaw nana. Ay, itay kapayla alumanabid iti agkakadakas gapulaang iti signal. Ngamawan mo't gayam load mo. Ay, bakbakatan ka mo. Nay, itamang pa'y ngay may kaditi balay kumaray. Kan kaslan na dagsan ti pariko mo asimunga da. Saan mo't kumare? Umayak la maki-hotspot kumakan ka. Nuad na kan, numabalin Ay kawan na kumaray. Awan parikot iti dayta. Apay, adawa gamaray. Adda mare, jay kumangarod ka sinsin ko ijay abroad. Adda ngamin napatig apagsaritaan mi kuma. Ngam nay awan mo't gayam load ko. Ay kastaya. Sige,
Mabit lang nga rod kumare. Alaak ti cellphone ko yaw tapno maka-hotspot ka. Ay na, agyaman ako unay, maray. Apay nga itakalag. Naggapuan manag. Naggapuak ijay ayan ni kumarik akura lakay. Napanak na ki hotspot. Kunak man no kaguram ni Kura. Ngamita, napan ka, ije balay da. Ha? Sa bagay, adang amin ka sa pulam kat, iso napan ka. Ang no awan, oho, sigurado, kaguram ida. Sumardeng ka man si Katuryong. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Ah. Lumanabid ka nga. Anya, Amin matlangan nga aramid at dalat pang maibagam. Ay salbag ka kiday. una yan. Parikot at talaga ti signal dito'y ayan tayo. Wan nga rod panyang. Nagkapsaw. Ay na, pudnutan ako naman ang sining. Nakapsut at talaga. Inton kuhan agpakabitak sa langan iti Wi-Fi. Wi-Fi? Anya ti Wi-Fi nga ibagbagam si kapanyang. Ay na, kawawa ka aning. Napaklang ka chismosa ngam di mo amo ti Wi-Fi. Ha? Panagkunak, agpakabit ni Cora akaarubam kat. Iso ngamin tinakuna na kanyak. Kitaam to, iti kasta, maamuam no anya ti Wi-Fi. Hoy, piman ka mata di mo amo. Ay, Mare, pudno ka di nga agpakabit ka iti Wi-Fi. Ni, asino tinakam mo iti dayta kumare? Sino kumapay nga no saan ani panyang at chismosa? Amo matanday day. Isula ang tinalaing amang ipakaam mo iti damag. Aniya? Hawan kumare. Agpakabitak inton Martes. Nagkapsut mga minti data dito ayan tayo. Kasapulan mga min dagiti ubing. Isong agpakabita ko na. Kaya't mo asawan. Pumigsa ti signal no adda Wi-Fi, Maray. Si kaki de kumare. Wala. Pumigsa talaga. Iso na lang ta medyo dakkelmet at mabayadan no agpa-install ka. Kan kastamat na iti binulan na baybayadan. Kasta. No kasta, Maray. Mabalin kunto nga rod nga i-connect daytoy cellphone ka? Ay kawan na kumare. Awan parikot iti dayta. Nang runa no sika. Ay naagyaman ako na, Maray. Isuro nak tumang nga rod. No kasano ti agusar iti Wi-Fi nga ibagbagam. Kasta timbaga ni siningkan kakaanakan. Wen ante. Isong imbagak matan ang awam mo parikot no makikonek. Total kumarik mat. Ay, sa bagay matkit day. Angam kita Naskan asingir mata. Agbayad tumatkan ka Iti kasta, adamat la inayon mo apagbayad iti load iti binulan. Saanan ante. Nakababain mat. Jay ibayad na kanyak. Igatang dalatan iti sidaandang agasawa. Ala, adakan ka day takaanakan. Ngamnay, amangan numaruam ni Sineng, no kasta akan ayaw. Ay nagswerte matan ngay, no libre ti Wi-Fi na. Ay kasta talaga. Ante, ngaman niya nga ron ngay padpada mga narigat ti panagbiagda. Iso abay aklatan. Basit laban nagdayta. Ay na, agyaman ako na'y Maray. Jakon ka sa pulan tilod. Gaputa nagpigsan ti Wi-Fi yo. Uwan ko mare, awanan nyaman na. Ay, ungaya Maray. Manungay mo ti i-share ko iti Wi-Fi no bilang. Saanan? Jay i-share mo, igatang nyo laangan iti naimas sa sidaan nyo. Ay na, nagsayaat ka talaga Maray. Awan maibagakan ka. Agyaman na ka talaga. Agyaman na, gaputadda kumare kan karo bakahaskan ka. Awanan nyaman na kumare. Sige, danugong! Kasa! Sige! Sige, pay!
Na, laklakayan nga awan amuna ay ti salbagan. Apaw, mayat ti iladam do ti balay, bakit? Kabayatan ti panagbuy-buyam iti silpon mo. Ay katuhan na lakay. Kakaiso na nga addan no wifi. Kasta. Ay kit, kumusta nga ti signal ti wifi da? Napiksa. Kas makita mo't lakay. Nagpigsa o. Kasano? Agin na si Degla unay ti balay tayo. Kasta. Nagmayat lakay. Uray sa dino asuli ti ayan ko dito'y balay at dalata. Nagpigsa nga raw. Hala kit, una. Ag-wifi kalata. Medyo nakapsot ti signal ita nanang. Nagadun sa ngamintiin kunik yung cellphone ti karuba. Ni, saan mo tanak ko? Ang mga no nairan na lang nga nakapsot. Ni Mari sining laang matin connect ko ti cellphone na. Apay lang amin nga ikunik yun. Kut saan damat magbaybayad. Sayang laang. Anak ko, sana nasaya at ti kasta. I-share tayo ano anya ti adda. Pangaasim di mo ibagbagaday tan no adda tao. Ang mga no idanon dakan ko na, kababain. Una lang. Anyamot tanday to'y away pay da. Idilagayam damo anapigsa. Ngamit ang awan matang. Anya man ti parikot mo. Agsasao ka manan nga wa makasarsaritam. Jay man wifi da kura. Kimapsot matang. Kuna na idi anapigsa. Ngam saan matgayam. Ha? Ipanpanakil ng addan wifi da. Ngam na ultimo messenger saan amalukatan. Anya? Ay, sika lang nga ro doon ti makikunkunik. Sika pa'y latisong manao akasta. Oy, sumardeng ka man si Katuryong. Ang mga no adda makangagkan ka. Tapay, mabuteng ka. Sa anak amabutang, ibagbagak laang. Ti kunam ki day, mabuteng ka mangag ni Cora day tay bagbagam. Sa ukala asaw. Imbag kumano, agbaybayad ka iti wifi. Ang saan mo Oy, apay mare. Adda kamot dito'y sirok ti kayo. Ni, itangad-tangad mo pa ti cellphone mo. Ay, wan pa niyang. Awan mo't ngamin ti signal jay wifi da marikura. Nagkapsaut. Anya? Kuna na idi anapigsa. Ngam awan mo't. Nagkapsot mo't. Ay, kunanan sa lang. Ay, nanggagangay na Si kamot. Numaminsan, kumapsot. Numaminsan, napigsa. Kasanumat nga ibagam asag paminsan. Kitne, manunga aldawon akas jay. Addan samot ten dua alawas akas jay day away payda. Ay, kan ano sam Barang agsublin to ti signal na anapigsa. Oh, apay sineng. Matukol tulaki din day tatenged mo dita. Ha? Kasla itay pay nga ipangpangatom ta cellphone mo. Ay nawan na. Bareng man adda signal. Kunak man no nakikunik kay ti wifi da Cora. Wala na. Ngam nagkapsot mo. Ay lawlawan kon anak ikunkunik. Saan mat gayam nga agnanayon anapigsa? Ay, anya. Ibagbaga na idi anapigsa. Angam saan mo? Ninamnamak lakit din. Ita, nagkapsot mo. Anya. Dayta nga ro ti parikot kan ko nana. Diyak mo No anya klase ti panagpampanunod ti adakan ko Wan nga raw. Iso ako na. Iso lang arudan ti makikunkunay. Iso pa'y tinatangsay. Ay, di nakpadpadasan day dya babae. Diyak lang arud sing-singiranan iti binulan. Kam isupay lat sumanao. Ibagbaga na nagkapsot ka na o jay wifi ijay palayaw. Makapungtot pa'y anang ibaga. Kasano ko nakapsot kat napigsamat? No nakapsot, ibaga ko man adag iti anak ko. Na minsan mutla na po utak nga imbaga di anak ko nakapsot. Diyak man amoy ti day jay ako marem. Amangan kit di mat no dadaal jay cellphone na. Wan siguro Nan, nakita ak tumang agpaiso. Amangan no di cellphone na mo ti dadaal.
Kastamat lang timbaga ni siningkan ka panyang. Wen, uray siya ka nang ibagaan na kat marurudak. Ay na nagtangsit ngagsasao. Kat makikunkunik lang arudan ti awanan ba ina babae. Jak laim pagaro pakastagayam ti ibagbaga na. Ay, wen mare. Ibaga na nga rod pa nga awan ser-ser biti wifi yo. Ay, nagloko day jayan. Ay, ang mga no jak makapagtupal kat nanyapay ti maaramid ko kankwana. Ay na, ti kasayatan nga aramidam, kasaritam. I-explain mo kan kuana. Amumata ni sining, iso jay tao, asaan lang arudan ang makaaw-awat, lawat pay laalawat. Sige, kasaritak tuman. Nasayata na granata, kumare. Ha? Anya dagiti madamdamag ko nga ibagbagam may papan iti wifi diti balay. Ah? Ay, ikwa, mare. No may isa lang kumatao tinangidanon kanya, mabali na jackpot yan. Nga magasam, nagadu at tao tinangibaga kanyak. Apay nga akasta kamatan, mare. Ah? Ay, ikwa. Di ka lang arod sing-singiran na iti binulan. Nga maapay nga akastamat gayam ti ibagbagam. Mare. No kastamat lang, i-disconnect ko na ito cellphone mo iti wifi mi. Ah? Di sige. Ha? Sakit din ti butbut ngam. Ay natap na amom. Jak pagtatak ko nanday ta wifi yo. Ha? Maka-Facebook nga uray awan wifi. Nita, si kapay tinatangsit, mare. Sige nga rod, ikatukton. Wan, ipalpalastog mo di wifi yo. Ngam nagkapsot mag. Kasken ka nagkapsot. Napigsalaang no damo. Ngam nakapsot mag. Nakababay na itangar aramidam si kasining ha. Si kapay tadaganas na nga agungit. Apay, dayjay ka di akora ti husto para kan ka? Ketuen, reklamador ka. Kunamlan ada ikon contribute mo, idi nagpakabit day ti wifi. Oh, sao ka sao? Kunamitlan ammom amin. Na, aguri ka, kita man ta cellphone mo. Ang mga nuday tamat ti parikot. Ha? Oh, kita isumot lagayam adi ka makakunik iti wifi. Ta saan mo't naka-open ti wifi na. Kita ma? Ah? Naka-open nga bagbagam mag. Ay, napo aya sining. Ultimo pa nagion iti wifi, di mo amaw. Siyempre, saan ang maikonek, ta saan mo't naka-on. Kita Ah? nagpiksa mo di wifi dakura. Ha? Ay, no kasta. I-connect mo man nga rod. Nawanan. Saanan ang maikonek? Sinukatandan ti password na. Anya password man. Ay, salbag dahi ti tao. Nagadukot abanagan ti di mo amaw. Ngam naglaing ka sumao. Ay, siguro Nagadunto mga minti na italmo-talmog ko iti na minsan. Takasano, ni kumarik tinangikunek iti wifi. Oh, apay nga may kaditi balay, kumare. Kumare, imayak, umayak agkid daw iti dispensa. Gapo iti imbagbaga. Ha? Imbagbaga kadag iti tattao nga awan serbi jay wifi yaw. Ngam siyak magayam tawan amuna. Saan matgayam anak kaon jay cellphone ko. Kat, anyat kahit mo asawa ni itangay, mare. Makikonek ka manan? Kumaamaray, numabalay. Ay, kat, awan problema iti dayta, mare. Ay na, agyaman nak mare. Uray agbayadak. Agshirak mare. Ay na, saanan, mare. Basta di mon ulitan ti inaramid mo, Ay uwan mare. Promise. Ay, nawaw! Liklikan tay kumati agriri, no datati makius-usar, nang runa no libre. Iti kasta, nasaya at latati langan-langan ti agkakaaruba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
agyaman kami, itiin kay panang tarabay.